O te whiwhia fo i whaatalofa ma o folo whatu le nei fo i aso mātango fia i le agare lei o le tātou ma tei siri le langi. Fo i na bailo wola, ea o lo wola o lo soifua, ea e me se fo i o le soifua lau le lei o se tātou matunou. I tafa te tele o le nei ke lope po whea lava o lo e maua mai ai, ma e sila mai ai fo i le taurumanga, ma le amatali ai o le fo i o le tutua. Ale Blue TV le nei fo i vai aso e ala i le tātou porokalame. Wa tuli matai i le afiafi ma le afiafi o le taute iae. Whaatalofa ma wha whailo i atu whaatulima ma ofo alo vatu. Ma loa fua ai la ua maua i le angare lei o le atua. Ia wa fo o le wa tātou whailo i po e o manu ma ngā whetau o le soifua e pe o le tala de whaiteni o le utongi tupaitea. Wa tō i tua apolima wa mau watu fo i le nā weekend. Pale fea ngai eisi o mātou watunu nei New Zealand, maisi o Australia o Samoa, atunu o Pasifika, manisi o atunu o mātou taimi whaatasi, maso whaatasi. Pale fea ngai ei, ia, ma malo longo le weekend. I le aso tōna i ma le aso sā. O nisi fo isa fea ngai mani a lātou fuafuanga whale ekalesia, o fuafuanga whale ainga, o fuafuanga whale putuputonga. Ia o au maa vahenga sa whita i tunga iai, ia ua mawatu le nātu ava ma le nātu vasa e le ngata i lea. Sa pale fea ngai lo tātou watunu upele o Samoa, ma le wha ilo wha manatuina, ia o le tātou Te Wila Festival, o le tātou vaiaso fia, o le wha manatuina, o le tāua o le la au o le Te Wila. Ai ua avea ma la au e fo ilele faa wo mai ai ma faa tosina mai ai. Ia turisi mai atunu ese o le lalo langi. Ina ia mawhai ona malanga tui Samoa. Ai mua awina i le matanga ruenga o turisi. Ia ua uma fo ila ngā fia vianga. Ua arua tu fo ina fia vianga e uia o le ua uma o le sau i luma le meo whaikionga. Ia ai whaatalo whaatu mo whaafelo ia tōre tō au auna le nei asiata. Vale malu mai sa taua asiata i sa tupaitea. Ia au te fia e whaatalo fo i ma whaafelo i lo taupa ia ma lo tau ma malu. E lunga o le tātou upenga te whaailangi e māsani ai. Le tātou wala ata whaasalalau o le Blue TV po le Moana TV. Ia, mai lalo le tautua ma le aunanga le tātou Blue Wave Limited. Ma le tua fo i le tātou Blue Wave, ia ua te le tātou aunanga iai. Le ala wa i ma le tātou kama fo i le Blue Net po le tātou Wi-Fi. Ia wai manatua ia e kongeki ma le kako Wi-Fi. E le pio Wi-Fi e whai ma silo. Ia, e whai la le tūlanga i tātou website. Ia o tūlanga i tātou pu e ngā haka. A fia pu e fo i se cultural photoshoot alo oe malo ainga. Ia, ia matua Billy mai a madou peke fisokai me foi kia uno tango le nga e messenger mala ile messenger foi le tātou Blue TV. Ia nisi umana unanga ai le vela ma tātou media po le tūlanga o le silala le o le tātou ainga fa salalau. Le la ile tātou porokalame le nei, ia le tātou porokalame foi le Breaking Waves in ia so lulu tasi, ia ma tātou sports talanoa. E au tu via la au te se mai fo ilungo le tātou no fo whaata milo. Ia ma se i whai aku se kākou kalama vai se kākou ori. O le a wha au le kākou wha papakiwinga. Le ai. Tau te wha soa ma tātou wa whea. Ia le tau mo whainga le Miss Samoa ma le te wila sa pare whea ngai ma tau walunga. Tau mo whai e fsota i atu e le komiti wha tonu por komiti wha foe a Leono Mea Production. Le sa tau fsota e tuai. Ai a matarol porokalame ai fsota i mai loa ma le wha aululunga. Ia po le sunga fo ia le tuala Queenselani Doelope. Le fito amo me se fsota inga ia e malama fo i o lo o pisi lava ile nei aso. Ai a tonu o le amaua so tātou lau i le aso a tai au. Ia e whai e se tātou wha atalitala noanga. Ia ma le komiti wha foe o le tātou Miss Samoa. Po o le Ono Mea Productions le wangafa ma le tausanga le ne te a me se fo o le tausanga le nei ai e tau te a fea ina inisi o tātou whaatantara noanga ma le whasoa au tato iai le whaatalofa ia whaatalofa tu lai feo i o le tala le lei ia mautou whaletua i la tau o loo fia e sangi whaamanu wao i lungo le nei ala ata aso uma fa mai si fare kua ia ule ta ua tuale ingo le kale si amar fifia sa wale si fare tuana ia te ufusi au mesiata
o ele wa kau le fai kau ai e fai fe au kuspa ia o va ku e o mai o ele wa kau le fai kau ai e fai fe au lang kuspa ia fa kwe fio la e far tua o ko popole ri lo sa ngong ia a ka fa mai ia wa le sei lo ngai u manga maka le tau tai ai sei lo ngai u maka tau tai ai fa ko lo wa li fu fai kau lang kuspa ia o lo to lo fo ir sunga fai fe au e sau fa ir kuspa ia pa ila so ato pa wa le o le taimi o te va ia i lo wa le se tu spa ia o le taimi e sau fa ia i lo mo le tv e fa to al tau tai ai o fa pe o voi Maria pui mai ia ele a faina ole o sa afia finga le lei ia le wing o se no ngar fritua fa mai oe o fai oe ma to ma anga jo to lua le sunga le fifi au e ta le fifi au ia o ma ena wa moe e ai lumor maku kiwi tina we fa to fa mai ala e u yo le fa ta lo fa tu feo yo le tala le lei ta lo fa tu e tau le ta wina o do suafa ia verso nei pisi ma to se ma to ministry ma to conference to waso ia o asia si mai ai ia se tasi o fai fa evangelia la wilo foi ia malanga mai Africa ma Dubai o le sunga Dr. Marvin Cavender ia ma fatu ma na ia foi nai fa alumanga fa le nganga na mo foi nei aso e tolu la ngapi o ke sa wele songa fu de ngai mringi ve yesu wa ma dua ia o hype up fa le fa le nganga e wale le ia ni hype ni e o di saupi wa madua o ta va nga ka mai fo ile se fatka ko por kala ia ai ono o winga ia fa mai ai fia lava o ile li ona faia le e ia o me mana o ia ilo loto a e vai ona e malo silia o fa ta ua na ia fa solo tatu fa felo ai fa malo duty te fia mole tula o fa malo je utina matua le mata mai lalo i Hamilton ile o te lola mata mal te mire nei el tina matua ia nana tuna ita ia fa mosili ale ia i lalo i Hamilton ele revanga la viafi a se fo to fine ya aina ia le uso ya Danny ma siona fa le tua fo ia bella ia ma sia la to fo fa le na Hamilton ia ka te lea o le vionga se mana i se kwini ma le tua ia ta ape bro falo le sa ma to wa feilo ai fo i na sia ma to wa fai poi ponga sa fai le sto na ina jenei ile kalesia skriso lo pa yo se ngatai e sa ma to tu ila le so to nai ya feilo ai fo i manisio ai nga malanga mai Australia ya me se fo i lo me tu la vai lo ya ata lo fatu ai le nei vai nga fo i o le afiafi ya ile mafuta mai lunga le tato programe o le tauta ya e mai se o le urunga i fo sunga ya Danny and Geneva aka ko sisira mai o le lile o le Samoa o le malie o le malie fale la kai ke lo i kur kamarngi ai fai poi po ma le tahine fo i lo le mai tonga ma lo ele lei to our their family, yeah, from all the way from the kingdom of Tonga Tapu. Malo au pito vevehage zaibe availa kuku kamaya. O le fatu a fai poi por ting Tonga. A o si kaile le ori i u pingi konga. Ko vai kunga. Ai se so oila mar fa ki ngo kele le ku mai au ka fa pi fa suru au mai lang sia. O vai aku sunga ya ranki no to fo ia tu study fatu ya wori ia. Ole ale me o ko suru au fa suri mai suri ling suru au ya li mo si mo tapa. Yeah. To all the Ale family, Anai family, Famosili family, Leafa family, yeah, and so on and so on. Yeah, me se foi la ole ainga mai konga, ya ole la ua tala ngafa I konga ka malo den. Ya no fai foi la wala ngoa una mo wala no te fai ai ma MC o leso. O mala no fai ai le vai ngale ainga mai tonga. Ole tote ni tonga, ole ua nofo I le matou tama. E sau mai le nuu o malie, o le nofo a li I o le tupu, o le fio anga o le tupu, o le mali e toa. E wha alongo I eisa moa. E susu I lona nofo vai vai loloa, ma lona tala na atoa.
ia malona fala na fofola loa e fofola kwa isa mo ka wiko ia manuia le ainga fou fa manuia fo ile amatanga o le lua ainga amata ile fa maoni amata ile fia ia fusia ile alofa ia malua alofa i lua ainga mamatua ia mo ngā alofa nai moli atu mto fa popo ia mai se fo ila tu sa auto va tu fa mo le aso to nai atalo fa tu I wo mapaanga mai le tatu proclame mai atunu u fafuato matou New Zealand awa u ke loa ya matou New Zealand o le to te le ila to mo le puta I tatu proclame le tau te yai ia fiafi te tasi ia mai lova le so fo se pa ia le aso for Riley ya o to uma o ke ilo ko fa isa o kinga makua le ya fe lo fangi I le shopping center mangi le va so ele ke mal to fe lo ia mal lo tu ya fani I o ne lo matua o le radio Samoa e fai mo ia lungor ke le fungi o I foi wa ulo ai e fa tanga to o mai de sava vali nga ilo makua nge mako inga a o le vava veolima awala nga e fa ila utala e o lona le taimile na le fa yele me da o le fa soa le te le na tatala me savea po ai ma tole linga ai mana tua la oi o ke le fongi akama ya ola ke le fongi fo ngai landline amaye ai faina la utala faini tau vanga o foi pe atale fa nga ai se yo kakau mo foi la ka kari fesidi ya ku I porkala mena le radio Samoa ka ke fiu e fia fa nga la ka cell phone fa ka ke vili va vei e ka ke vili kwa ola wa yese si wo mo o taime o ta fainga ruenga na ona te tala jol tato leina tidin ya talo fa o ile se no ai o fangi ai o vero fangi o ke geru firufi o kai ia uma go verfangi e hang up verfangi e ka kangi mai talo fa ile se no e o vai pua ai au to vai ka le so fa vai pua a talo fa tu ke no po fa social media la ko ingo vai pua ai a ko va ai ia vai pua e fer wa ilang ka mai or ga fer wa ilang fo fa ka vale vo de le alu le ma ai o te fai antu o le vavave o li mai lungor ke fongi ia e sa o are upu fo mai to ina se pusi masiana vela me foi le o tou ele au malolosi au lava ne o tou ana tou te tau vave ka makukua e fatana no fo mai o le o ka mai lima o le mantua vave o isi kaimi e ka kangi va ko ile se no fo mai e ka no vala vasia ka o ipukau le ngor ke fongi e fa magalo fa ku ia sauro marelis o le lisiale ipukau ngarisi mai po mai nei to ina mai nei lo mat fa pe o tou mau mai ia le porkala mele de fiafi bomoli to lo fa anga mo to uma tama matina matutu ia malo la vale on sa I fa fitai to talo o te lo le lo to talo mai amato uma o lo fai porkalame ia nai nisi foi o lo matua mala maftangal na matu to fa manusina e sia mafkangar ko fa mangusinga kuwa I West Auckland e fionga mo nguti amasiona foi falitua ia io atalo fantu ia wa umi fo ia kai mi wa ka ku le ko fe lo ai ma ia fa talo fatu na yo tina mana yo tama ma tu ia Samoa fo I tama ma tina ma tu Samoa o ila to fie le nei por kalame o ke lo le to no na po afeu te lo to Samoa io o te lo le to no na mai nei tama ma tina wa ma ka fisi mai tele vo io vala ulia se fatua la utala lea o le ano io na io vala ulia o te watu Samoa e tau mawhaia na inisi o tau sala online e ale I fea kwa la ukala lea o te langona vo io le mea mai lea nganga o lea tua le waka wela u fasoa tele na ia fio anga wala tau mana na o mai pe mwhaino o watu MC la tau whamoe moe tau sala online wala tau sila fia fo I le anga le leo o woma pa anga matangata e tau wala mai lau tautua ma le au nanga lau te sila fia le lei ai wa umano o fa ya tuai lau tala le nei
o te le alo fo i se atata o le la au. O te le tari tonu inga le matanga ruenga o leo leo. E o fa yatu, and I will say it one more time and over. Taro fatu se usa se yuli, kalo. Iyo e. Ia po le sunga ia pali, ia. Ona yo tau a inga ia ina ia mātou I faua. Sila fia le leila ue e se yuli ma. To telefo I taimi fo yo ta fao I mota no fo ina yo ta a inga ina I faua I salolonga. To fo I merana utala lea. Iyo, o le loto ia ma le anganga o te fia alua tu e tali le vala au mai. O te le ele o se tala e vane ai, e ia fio anga mala tau sala online, o nisi o lo ua maea, o nisi o le elo loma. A mai leo le la tau vala au lia pe mwhaino o loa tu MC, le la tau wha moe. Ai, o leu te tali atu wha lau I tele. O ke le kari kong wingar kom singa o leo. O te le o tali ton win tu lou lava. I don't trust him. O te le o tari tonu ina foi ia ele o te le o ele ia se mea ka ke popole ngisi kulanga foi nga e fa pe le soifua le tau fa mata o le ola mana mea o mea na o ayo le matangi ai o le mele le o te loa o le ngaluenga le fili le tau fa ara awala mai ia ila tou ia I tutonu nisi o lo I tutonu le matanga luenga ai ao no fa ilo atu o le aikia le talau te tau mawhai e whai Fapea mai o te watu loa I sa umalanga umi aku I Samoa. And then police were trying to make something e kahofia ia. O le upumoni fo I male upu tau tino. e po le a fo I le nau o e o lo tau mawhai e whaile ami o tonu ma le wha maoni. O ke la ngonga e hau ia ua mahalosi a le corrupt. This is just my own opinion. O le ala le winga o la utala. E ngā ngā waruakua. Kau mawhai ala wali ia feika mai a kia ue kai mua mai ai ia la wali ia le pare mengi. Mangisi o la wali ia ai wha o ngā maila kou kama ia kongon makanga ruenga. E tau mawhai e whaise mea. E tau fia ia au ina ia awane ia uto e tau tala wha ala ue tele I mengi. O tele popole I se alu I kango malala ma ngā mea e le wailanga e le, you know, that's not of my worries. A ole mea leo te iloa Samoa. They are trying to shut me down. Yes. They are trying to shut me down or shut me up. E lua e shut down by whapea mei le koe whestau ta iae. O kousi sila le mele wa tupu suru ngali foi le leo o ai fo isi vanga foi leo o vaama, papa vaama masiona wharitua ia meilin. O le lato game plan ton wale na. So going inside is not my problem. Remember, going inside jail is not my problem. O le akiri alo fangia ngau ha. I'm telling you that. O le makua akiri alo fangia ma o ngā fu o le makua makira kila ia le sa o uma o meiu ki whai e kuai e corrupt ka ngaka ia sa whai ko kongu o le makanga ruenga. Yes. But o le mea le lau te nau wai. Nga o ku vai mo se kaimi umi. Failo ma se mea e sai ki ai. Whapea mai. Okay. E ka kala kua oe. Pa te le koe mawhainga e koe whaiangi au purukalame e le koe mawhainga e koe kalangoa I mea ia. Se ilonga e o ile aso lo whamasingonga. And guess what, Samoa? E saunga ile aso ke kua whamasingonga. Koe kiki a haulia. O maua umanga mea na ukuodia ko se sau ngere ka finga o mar ka finga it doesn't matter what ka firo kus folau remember for ya ola kus folau New Zealand isa molang I'm a citizen of New Zealand a o wa kula kus folau New Zealand you better have a good reason to arrest me otherwise okay haru sa ol mako embassy New Zealand nga yes ka ku ke mala umal tu la fono maname uma but po olea le ka oko mayor kula fongo e nga ngau el corrupt e ngau sia le corruptions le anga o ke lo foi mo kari kongu e foi kanga kai ko kongu le malo la wa amaka nga feika ya kia aha la nga la maua ko mala ko yes o le winga la na le na fa ya tu la utala fa malulu atu mo fa maliatu iyo ile tulanga o le vaenga lea.
o le a kako ku aku ile ku ai sauar kaimi e ave e sea o mai le au fa le nga mea ma le au corrupt e kai ma ho ai uma ka ka ye ku ngi mea ele uma ele fai so le tu a fai tu te mana nao e fa au pea ka ko por kalame ma fa au pea lo nga inga ku ngor fa mani no nga ya Samoa mea lai tu tupu lo tatu butunu ma re ngo ai. Yeah, let me stay, let me travel overseas outside of Sam. I say kia Australia ala kele America. Dubai. If you agree with me, can you press the love button? Can you press the love button? Show that. Lenga ole mea lenga unga umai au kuoli e lea aka makakalo le la kwa kalfa pia. Sau lo. And they are trying so hard to shut me up by talking and hitting them. Even le yungi laka pi. Okay le uma mauko, I'm coming to you. Peanga ufa yak. Ke le a me o fa maunga masa ili ilinga. Le wa o maua winga re ko me ye fai kukong. Le vo wa uloa, who will be the next sevens coach? Te wa uloa. Le next CEO le wa yai Samoa le wa uka ua umakua. Ai o kangaka umari ku o me ya o kangaka le foi sa unge ka mo e fainga paroka por kiki uma. Iyo. Ele pisa isi kangaka. Ele o pisa isi. Ale o te vai atu. Ora mafu anga le na te fa malulu o tuaina inisi o fio anga. Mana inisi o fa la potonga. Te no o nofo a ile via file nei mo fa so atu. E hira matou wala aulia. And I say this, au te langona foi wa uma na soa le pule ma le fionga le matou. Sia mako pule. Wa ke ia wo kang fa so ko me le ai lo se pato la o la fa karufa. E le matou polo ke ki le lava ile chokam. Ile malanga mai kupu. O le fu te fai atu talande. E moli mau mai ele fionga ya atanoa le ai tua I fale alili. Tasi. Ea mana inisio le lako komiti. Wa uma le lei na fai le mātou porka la mema le plan. Nga uko fa fonga kunga. E kali le fio anga e fia siasi le kupu, le fio ngor kupu I perkangia, e fia siasi le fio anga si umu. Wa maea ona fai le mātou fuafuanga ma le komiti ma ila tau o lo fa tūlanga o le fa porka la meina. O le Blue TV, e pueina le fa moe lea. O asiata, e fa sala la wina le fa moe lea. Mo fai makukala. O uma na fai feutanga inga, o le plan, o mea uma, o le taimi e fa tau nuu ele ava fa tupu, o mea uma, na le paua nei o le media walanga o mea ngai pule isi umu ele pule ele malo. Pule ea komiki ele asi umu ia malatou. La ngai pule ele kupu, e pule ele kupu il me I kangaka e fia alau ele kupu e fa alakalaka kuyanga ia. But I think it take for the opportunity ngai e fai koela ukala lea. Ia o te fa malulu atu. I have made my decision isi au puli. Yeah. Ole a uka po ia. Ole mana ia fo I o ro walu I le tua e kera ngonga ia fo e o ele kera ngonga I o kingo makangi le lei. E kera ngonga fo I o kingo. Pe ano fo atu. Lei se so kire fefe in terms of kulanga fo I le le maso. A fai ore maso. Ia ele ai. Mai mau e pe anga le involve vai la ia pe anga le au kanga kai corrupted kono makanga ruenga. Ata tu tala no le maso. E o titau le fai atu le na me tu lo sa mo. Mau te le fi tala no na me fa mai apostolo Paulo. Nga fasa ka uro fakasi makeriso. Ai ka wanga u fai lo aku. O ro wolanga ako a mai ai ro kupu ai ma me uma. Mo wola I se ngu uma se ai ngai lo li. E kau le au kau le po. Sa o wola ai mala wolanga o ngai pese nga ngo foi vai moso. O le ngu e fie fa vevesi o le ngu e le ro fefe. Sa o wola ai fo I mo koru kausanga. Sa o wola ai sa longa o le ngu e a ele va ve ngor ko pasi ke fa ka se ke aru kuai ko o ngu e ke le au ngor pasi. Va turo. E nana o tala noa tu nei mea. Le ngai tele a o tangata I loa a o le la au. Ai nganga o fa yaku fa pea. I've made my decision. Yeah.
o le a o le a wai atu. Ia, e kali le whaalo alo lea na au mai e le fio anga o si umu e ala ma le latu komiti. A vai ka ko ye. Ala lau ke sira fia, ala ela ngonga e kangaka. E me te tauna wala au lia itanga ta e alo fangia ma aloa ia. Ia ai, e uio lea, ona maa ngai aranga. Le lau wata whai atu, le lau nufu pia ue whai tatu puru kalami. Ia, se ele ia se, o fio inga yeire fia ma e io kuila e pa maanga pūrenga. O fio ua iei. E aua ile malolo, e aua ile vai vai. Ia, o afo inei whainga e whairingi kaimi mare mae. O kuri vai ai rumo lea kua e ngausia ai mo meo ka ngaka ola pio. Matangata e ola fau. Yeah, but that's one of the mo ngona ya uia. Yeah. O lo kiu ke lea o le tua tui nei matangi olo le nei taimi. Yeah, if I fit to ai walanga e, that's the only way they will come and use the legal side of things. E whaonga mai ei ila tau matua corrupta le pui ngor kula fongo. E tau fio fia ia. Wa ko ngā mea ngā sa mo pe on mereng faiska mo king fai popo. Ya, e fio loranga I kanga kakala kua. E to si silo to, matua faasa si ngā li ia papa va ama me lin nga ko ka kakala I lunga social media. O le tu ai ngā tatonu la vale na. E vai nga ka ngofi faasa fa pe ngar ke ngelele nga sa mai Amerika. Ka uvalea uma kuai ma Amerika. Au le lei ma mi o le lei. Le mai kai fui le a siva mai a le na tu foi tau fia ja mo. Ai nga fai e le kapu ele ma fai nga ko e fai angi kala. A le ale me o tupu. A lai fai kala mai a. A lai fai kala solo mai. O fia la o toi o fia o ye le tau mo fai e toi au mai o lawa preach le lat le ai ma se me o fai ai. Le ai ma se me kasi o fai ai. O le wingal na le na fai tu le tala. Ai matua na wana I tangata. E whao ngā le kula fongo, ma le pawa o yo la ko lima. Ia, la tau te whai ai mea. Ia, ai se ilonga fo ia ta te whai atu sa o le lei mai fo isi o tātou whai ngā malo tu langa ia o le tūla fono. Leu te tala noa tuai. Ia, walanga ka uolo o ruakwe ke marukia I lalo a aor kou malo. Ah. Ai a tātou whai atu ngali tātou malo. Ai kako vai ku ngar kako malo va tu fo ile mare kai inga se o me nga ka ke vai ku nga pe ya o mingi ska o leo ri li mongi ri e pe ye mo active ku li mongi mingi ska o leo ngai ro kako mingi ska o leo e ma fuana va tu la utala e ma fuana va ku la ukala e mo a ku le sa o li mongi ki fengi le makanga ro nga o leo e mo a tu le sa o li mongi fai mai kala nga makara ngo mar ko misinga o le mele yes. Awa se asa kako vai ku ngar kako mingiska o leo. Le ngā tonu alu te vai atu. Awa tau te popole. E le pongi sa ai se nuu. It's not the end of the world. It's just a rain. It's just a rain. Slanga lai ki mulu ngi kaimi. Ai ko ke rol melu te vai tuai. Se I tau masele le lei malau fie. Mau ese tangata ie la tau te tuo nei mea te tele. Ia. Ai fai wila ia le yek. Ai o te whawhetai, ai tātou tele I atue, I le malolonga, tātou mailoli I tātou wasu whanau. Te lola o whawhetenga. Tu know sa moa, nga o nga kakala o le kōwiki. Nga o nga kakala o kako whemalanga I ngā. Mai a lua whelua kasi, e o mai le lua whelua wha. Whaavalu no walu I sa moa. Ai o le whinga ngalo leo le atua. A o le kele o mako maliu ma mako whaipoiponga. Nga kukupu ele mangi meo koe kukupu ngi kai. O no fole mo fa pe le tu. E se lu le le. Ai nga e si la fia le le. O le a e fa au inga u se a wala piko sili nga fainga ka ma ale. O se a wala o le a makua ku I momoia ai le ulu ngaka. O le a matua e tau tala ma le fa maoni e vange I lunga le tele o le mea natia. Ma o le a tau lama mai ei matangata nei ina ia e afia le tula fono. Yes, e mori maulo wa inga, e mori maula unga luenga. E mori mau fo ila ia niso la ue kalesia. Mai le lua fe mare kasi anga i le lua fe mare fa.
Wa whaavalu ngā umalanga I Samoa. Me vai kako ye. O le si tausanga I tasi e tolu wa atolu ana ualu I Samoa. Le meo le whaalave lave ia manisi o vaenga whapena. Ai ore kaiminga ngā whapea mai ele ngā pa I o le tua. Kua I fully travel, go back home and come back alu sau, alu whake au whalu lave. Because soon, Ioi, soon, sorry, lua fe lua fa, na lua fe malfa, lua fe lua fa, mai lua fe lua tasia na lua fe lua fa. Sorry, fa valu mo malanga I Samoa. Aiole winga le fa pe mai le nganga pa ia. Alai waku o ia malanga ia, matua fully malanga I Samoa, manu ele I boisen. Yes. Manu ele I boisen mea ia o le atutupu I Samoa. Mangu o ke le evakua se tas ke le ia oe. Yeah. Le la ua maia. Ma au te fia lava e whailo atu. Ua matua I o te fiu ta te malanga I Samoa. Ea, Australia ma Amerika. Ia, sanga I mai le la madia mai la u. La fai mo ua feo ko ele. Se kau wha ko ma vo I Samoa ia so ka la ku wha valu ia uku. Ataro na vale o sai le manga ole. Aviavi. Tatoto marolonga. Foi marolonga. Tatoto se fo mas vana. Ma se ka ko aku se o wha ka lofa. Ia I folinga o Miss Litar. Strength and comfort craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond Iron Roofing is the perfect choice for your next project. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala to tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Jamelo batile ua tol was for miru janjali July limba. Atalo fatua ya te oto uma wo mapaanga maawe me mamae o tatou ainga. Lungo le tatou proklame o le tau te yae. Fa malo atu ya te oto share le tatou proklame. O miru share. Like, love and share. Atalo fatu ya il to tele o tatou tau ainga wo maawe mamae onisi wo madua ma fana ai tatou maftanga. E lunga o tātou porokalame nei, whaafitai fo i le tautua lalo. E iei isi tangata, o loo fia ai tautele i tātou asoifua maso whana. E iei isi tangata o loo fia i e lantou feedback se au mai tua ia tea. O isi au mai le lantou tua lalo, o le manai e constructive, ia mai vaenga manai a matulanga whapena, mamoli atu whamalo. Ngai koke sila fia, matausi sila ila reply atu, nai vai atu. Whaafitai telea. Whaafitai le tau manatu mai, ia, a mai se fo lango sua e tūlanga o le tātou porokalame. O le whaate atu tātou aso i fo mas whanau, o le tātou ora si whaska kukala le misa moa, le mea le ngei ua makuas ngamu solo ai le papakiu lungo le social media. Ka fio la e soli, ke whai ako e le, ai se me ngole le aku unge mare malo pipo. Tato atu le asa soifua mua pala asa whanau mua le atu ako le tonu se fulu mo le ono tusanga. Ole tamaitai ia whamari atu ia Christina Collins. Whamari atu le asa soifua o si au pele Christina Collins. O le aso wa atu ia ilo tonu se fulu mo le ono tusanga. Ia ile atua poto lava lona vi inga e ala ilana tusinga. Ia de oela Drew Love. Ka vai ka ua ia mare True Love. Ai fo ise me o manga o irke. Wish for many more years to come. Alo faanga mai au ainga o mai sa monei. I malie a venga fale lima wui. Sau loto fanga mapapauta. O ainga au se talian usila. Love for your man. Love for your man and our 4 kids. Oh, ka. Pe a wala waka miki ai momongo mea manga ia. Ai mai se umantua whaale nganga. Vatusi and Mile. Sunita and Tuano. Sorry. Vaya sa wayari mana ukamari i Reverend Sunita i mazi utofine atu no. Ia leila loi Hastings. Ia, si koe fo i ka kou i le Apple City Hawke's Bay. O ngā whiula lea, si koe fo i ka kou i le Apple City i Hawke's Bay. O ngā whiula lea o lau keke i ainga o loo tāpua i mai ma le auso ma lo sa ili. O ka, ia. Manuia tuai ma le porokalabe o tau te ia e la tuanga o loo tonu sumare o tusanga Christina. Ia, o popo nisi aso se tele ai maise ia o le soifuanga fo i mare tutua i ainga mare karesia. Ia wha malo atu i fo i sunga wha whenga ia Reverend Sunita. Ia male whaletua, ia tu noa o le teine sa taua, male teine vaisala i le motele i salafai. O le statu atu whanau o le tamaita ia Diana Zara fuai mamao ainu u. Happy birthday, Diana. To God be the glory and praise for adding another year to your life. Love from your whole family in USA, American Samoa, New Zealand, and especially your parents. Whamaruia tula tuanga le luso brefitu tu sanga ole tamaitai ia Diana Zara fuai mamau aino. Ia, whaupopo toi whamurianga mai asiata. Ere rei vanga ra fiavi. O le isi tātou asa soifua o le atoanga au wika fiola e so le se utua fine. Ia ale tinapo o le whaletua. Ia nā whanua atuaia tu muli bola. Atoanga o le ono sobre fitu tusanga mai Utah. Happy 67th birthday nā whanua atuaia tu muli bola. Maruia tele le lo asa soifua alo whaanga mai lau whanau ma lau honey, bunny, chicken, butter chicken. E vai la ukala la ele me alen ka ko fa ku le le ko ka ko fia le upore hani ai mo wengi hani samo ai sa ka un fa pe alo fa anga mai je oe mai keke pua and my cocoa rice
Ia, alofa mai le sunga le kopo. Ia Bishop Moripola Ferretti e Clearfield, Utah. Va mole toi malofa anga asiata. Ia, mo le tua fine po le tinata si one of my biggest fans. Ale tatou tauta ia e loyal. Ia, el tatou purkala me malanga mamau atu fo ilava. Even in for Utah. Ai ku kiki koru le fai ku la mamau e malanga tuai. Ia, se i matou feilo i le taimi fo isa o whaunu ua Utah. I le masina na dia. Nei, ia, mo le toi malofa anga o le tatou purkalame mo oe le tina po le fretua na whanua. Ia e fo le talitununga ua tāpena, ia le sunga le Moripola, e se fale ainga mamao mataungata, ia e whaasifo iai. Lo wasa soifua. O le isi tātou wasa whanau, le tonga suma lima tusanga o le tamaitai, ia se fulu levi. O le whawhitai le atua, o e aulia mai le atoanga, o lo se furu lima tausanga, o e le awhawhine. Whamaruia le tua, e lo o le tuputupua, e ai mai se lo whianga iai maa o aonga, a lo whaanga mai lo nana, no foi o ainga i sili savai, whapea hau ainga uma i Amerika Samoa. Nei ai whaasirisiri lo tua ngane i a mua, masio uso i a Benina, ai mai se o matua pele i a lima marasela levi o levi manuia lo waso soifua. Whaupopo toi mwhamurianga mai a asiata i le atonga o le sefulu lima tusanga. O le awhawhine i a sefulu levi. O le isi aso whanau le nei o le atoanga o le te isi furu tausanga o le masanga au le lei le valea. Ia Azadai and Adonai. O alo si matou whawhiangainga, pasta fata waita fata marwharitua melody. Ia ama o wii fo i o le whanau o le so wa antoa le te isi furu tausanga. O le nei masanga o le tama ma le teine. Adonai and Azadai. Birthday greetings to Adonai and Azadai. Fata, waita fata, turning 10 today. Ia lena. Whamaruia, tele le atua, ia te olua, ia le whanau. Fia pe olua ia Yehova. O na whaia le ia o mea fia ia i olua loto. Ia, whamarianga na ma ia asiata, ma le porkalame o le tauta ia e, mo olua le whanau i le nei yaso. Ia, se keke makaukia fo i o le awhai mo olua. Ia, o le isi tātou waso whanau o le atonga suwaru tūsanga o le tamaita ia Alexandra Ale. Alexandra Ale, 18 years old today. Whaamanuyanga, malo whaanga mo o ele whawhine. Ia sanga whaupopo ele atua nisi, aso stele ilo wolanga tuptua e o lo whaanga ma whaamanuyanga. Na yo uso malo tuanga ne ai whaasisili o matua pele o Ale ma Jenny. Ke kia misi ya, usau halau i kia kuari i whai o le tua fine lea. Ia, Alexandra, manu e tele lo atoanga lo suwaru tusanga, mo le tumalo whaanga ina iau matua. Ia, fionga ia Ale, e meise fo ilwharitu a Jenny Lalo i Wellington. Teine o le Hurricanes, happy 18th birthday. I teine o le Hurricane, po teine o le Paua. Ia, manu ia le atoanga mai asiata male taute ia e meise fo i Ohana. Ia, mau ainga fo i meise fo nana tu unga ita. Aina marito tele lavo angos i Hamilton. Mori whaatase toi o mate o lo whaanga i lunga o Brooklyn mele tau te ia. O le isi tātou waso whanau, o le atoanga o le lusu mare whātou sanga. O le sunga ia, o ringo la ukama, Alva Ezekia Tauvao Jr. San Pablo, Philippines Mission. Oi, kamusta po kayo? Happy birthday. May Heavenly Father bring joy and happiness to you, and may your dreams come true in all that you pursue. Love yourself, lose yourself in the field. Serve with God and return with honor. Ia pauliuli lo tino, ai malamalama umata. Ia manuia lau ngā luenga, love from your parents. Fui ava ili Ezekia and Bu'e Manu Tovao. And your siblings in Utah, USA, we love you, Elder Ezekia Tovao Jr. Wow. Happy birthday, Elder. O le mea sili marika ua o le atoa o lo waso soifua. Ia a o lo e taase le ngā luenga a le atua. Kamusta po kayo. Ma ingat ka
dera sa Pilipinas. And ang kapay pa nga Diyos bendition na ang blessing para sa iyo sa imong pag-serve and ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ya, nga. Nga or kama Filipino ala malamay la fa Filipino. Ai o tole li o malamay le fa Filipino. E le fo se me la le fo o kinga nga fa li waku. La lo le ya kamalo. Ile mission na Zen Pablo Philippines. Ya, lena vai de o iko kilo ai fa mong nga le tu. Wa over male luas fulu tusanga. Pe apo wala te fulu luas tusanga. Talu ona mai a fo ila uianga ruenga whaatala i Filipina. A olo o le lei pe ala utala wha Filipino. O ia tau mai ai. E te le ita whao le ngā ruenga le tu. Langa ia isi ka ngakari wa ngalo ori ila wha Filipino ori. Ia te le whadua benta whao le na ori. Ai e wha bena fo ia ngao le. Ia le na. O le isi tātou wa sofanau, o le a sofanau, o le tamaitai i a nive, moe whaawo sa sauli moli. Happy 36th birthday. O le alo e whaasino i a Elvis Moli. Ia ilungo le tātou proklame stay before on the tov ai tule ua fio mai le sao. Iyo o le tamamatu o le tātou proklame le pōna nei. Ia po ele o toi mamau. Ia whaamaru ia tele le atua ilo wa sofanau o ele a whawhine pele nive. Moi whaawo sa sauli moli. Ia e pipi pe ile tua, awa o iana te wha atoa ina lo tātou malosi umalava. Tuu maalo ese ma le TikTok. Awana o mea le ti Apollo e sa wahi. Ia whaamaru atu le tua ile atoa hai o lo torosu mare ono tausanga ile so aso iwa masina iwa lua felusu mrefa. Na e ola mai ma e soifua mai ai e Wellington e New Zealand. Tein de le lo e kuku mai a ke ngeki o Amerika mea. Ea la wafionga ngese po la wafionga sa poko. Fa manu ya tu la toanga o lo torusu mare ono tu sanga. Ea fa ifo ya o masui o le matou to fa se taimi o mai lungo le porkalame. E fa leo tuai fa manu yanga mo oe le afine. Ea mai siu tama ma siu tina le to fa tu vasa. Ea pa ia ainga uma a toanga o lo torusu mare ono tu sanga. E ku mai ar ki marmaki aka. De ia so or kinga. Ya. Au te loa le atoanga nau tatou. O tatou wasa soifua ma so whanau. So koe ki ro pe isesi. Okay. Te loa le atoanga le nā. Ya. Whamaruia tuai. O tō wasa soifua. My love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. Ia manu ia toa sofanau. Ia manu ia toa sofanau. Ia manu ia toa sofanau. Fa manu ia le tua. Hey, hey. Oh. Ia. Anu ia tele tō wasa soifua ilea. So, ia manisi lava wale mawhai o na awina mai o tō wasa whanau. A o lea so o wha mana tuai o tō wasa soifua. Po o lea ali tuai ngā matua. Po o lea fo ili tuai ngā toia ina lo o matua. La i titi feo lolo ua iai oe. Happy birthday to you. Ole, tato atu fo i nei toi minute ia te toi. Ia awa fo ile tato wa ioe. Ona tato whaafeilo ai leo le tato vaenga masani. Ilunga o le tato porokalame. O le tau te iai. O le misa mo le whato amai atu. No o mana o ia ona watuai wale mo mai se ava no o le committee. Hopefully tomorrow. E mo mai eise va national committee se i whaisinga kako kaditalunoanga. Ia ai lea whaina lea. First and foremost, let's give our new Miss Samoa a clap. Iyo, mas kako paki.
mai se tātou pati tele mo le tātou mesa mo makua whapapangu mai lau like malau love malau wera pena e peki ai peke le itapua ai ua uma le taimi le nā o le tātou whelau toai o lea ua tatau o le tātou tasi tātou e si i le tātou teine lea po le tātou wafafine lea o le tātou lupe whaalele whaatasi le nei wai le whaapea aku mai dia likala po Miss Lee Tara ia o nga saule avenga o e representa na o ila tau na palota pe na support ia na ia le hai wa uma o lea ua sau e avetasi al tatou pale o le Miss Samoa ai o tele ia lula ia le tūlanga lea e iei nai vaenga o manatu whaaleo mua la u whaaftai mua whaaftai tatou Miss Samoa tūlei mai o na matua mata penanga lua la u whaaftai o te fia whaafeteia ia tamaita i tau vātu o suma lima umalava. Mais ka koe paki mo lako. Fai fo sau love, ma sau like, fa mole lava o faila utala lea. Mai le Miss numero tasi, numero lua, numero tolu, fa, lima, ono. Se i o lava i le sefulu ma le lima, mai se tātou pati ma le tātou wha malo e le fai ngō fie. Lona tolu, mai se tātou pati ma le tātou wha malo, paki wha oiru morau kiwi. A wha peo ke le fongi, omi lau like ma lau love, ai a wha peo kai ke rungo TV, paki, wha mole, and I believe o lo e whaia vahanga lea. Mai sau pati mo organizers, e la tau sai tua o nei tamaitai, e le tau ma whainga o mea umalava, e le whainga o fie. A tau sila i designed o ofu mea umalava nga kau ma whai, o ke nei singa o ngi mea, so le whainga o fie, le i whausia lo mai sau se kasi. Leala no fai atu tātou tutu whaatasi rungo le tātou porkalame e pati patia le ia i lātou umalava le tau mawhainga o le nei wha moe. E amurika ko o mai leanga i le asa se whaiva ma se mau e ia fo ingai vaenga leanga i momia. Mai si tātou pati mo le nofua whaamasino. Nā tau sa whaamasingo inga re kākou kauvanga mo le whaamalo ma le whaaftei Ia. O le isi tātou pati ma tau te via patia le matanga ruenga o turisi. Ia, mati kako paki. Fionga maitai minister, wa te loa I believe o le ua look after le palemia, le fionga te maitai palemia. Ia, malana fo I vaenga le tātou Ministry of Tourism. O le mako paki whaaftai le mo o tau. Tu sa i o le wha moe. Ia, inge ke o misi ha unisi walanga le o mono whaetu le ono mea production. Ia, to e mole atu whaaftai tele mai al tai fono. Ia, ai mai o le committee whaafoe, ia, o auxiliaries malava, ia mai lātou. O le isi vaenga o te whia mana o avele tātou pati le proklame le dei o mātua o na itamaitai tau waha. Mātua maainga, o nisi sa mawhai o na auto wa atu, o nisi sa le mawhai o na auto wa atu, ia e leo koe kaungo fie, mai se ha i lako i Amerika, Australia, mangi usila. E leo to e whai ngō fie, e leo to e tau ngō fie, a whai e tele I pa awatu po o le uncle, o le auntie, o le cousin, ia, o le brothers, o le sisters, o le alava, ia, ai ke le I awai wha moe pati lea mo o tōmari tō tapua inga. Tātou o atu la ia, I le vaenga na ta oto mai ai le unga. O le vaenga mua e fia wha leo ai se tūlanga o le, o se whanonoanga, o lo whanonoanga. Ai a avatu ho fa no nga le awane I tō tali a ina ma awane I o tō ave leanga ina leanga e ore kua lalo ma le mātou tu I malo fie o ula ia mala e mo o tō tai au e a mata mea la sa utala ia ila tō ia sa oh yes thank you Alex Carlo thank you very much for reminding me that see I like to interact makako e runga kako purkalami in a good way. Thank you very much for reminding me. And I'm sorry for that. Kako paki alo ia lea mo moana. Thank you very much. Or kako paki ringi. Plus I promise you guys last week o te fo'i mai purkalami le nei o na whaiatu la I o sautala ma sau whaaftaitele e winga e le tautua a le fionga le fuatino le fionga e a moe mona paki la lea mo tatou foma Miss Samoa na mafuana le whai atu isa utala le version tene I langa lo ke loa pe umala na siwa wha mawai I luma mao tona malo e le I ave se a le pale maia whato alo I a le mele le pōle sko ngai
ia le ala na ule no mana tu fa talista tu fa tai lungo por kalame se ia o le taimi le nei pale le skenge ia ona fa se tu anga lu leo fa tai lo fionga le fotino a fa lupe ma fa le fulu ai nga sa tu ala tu mua e a fa pai ati oi tu longa pa ia fo la nga sa tu ala isa la fai a o le tou tama sa pai le ioi o le tou lupe fa lele o le fionga le fotino ai a fai fo i tātou te tala noa ia saumala na ia tau singa awale fio a inga masala fai le matua ia fao vātu vai singano mau to o male ati ati pā sala fai ia o le fionga ia le tele a sau po le fionga ia fiso lea ua whaato wha mai ua e ona fai vā manusina ua tau te ia e peo le ngoa al porkalame asiata ma le Blue TV le fiafi kauka ia ma lo fai o le faiva wa e kongi o se seu ua langa tila ua whaapulou le tua lima wha malo moe moana fai o le faiva o talai tautai o ngā tei vale ua antu e tautai o le fua manu ula ina ua tau whaipu ele matila ma le ofe loa ua ainga uma le ofe pupu uma le ofe umi ma fua isea se ua sila sa anga sa moa i lau whaatama soali inga whaafetai sa mate ioe pe tua mani au faiva ioe wali i matangi e pe le tala e atupu i vau mana folaunga le wa e fanua lau whaatama soali inga ma lo ia te oe le foma misa moa o faiva fo isa e whea ngai e le whaingo fie le ngatai lea sa e tau avelua ino o faiva whaaloto i fale wha misa moa ai le ngatai lea o faiva wha al Pasifika ioe e tau wala mai i le Miss South Pacific po le Miss Pacifica ia whaaftai fo i mātua i le siau tua a siau tamā ia swenki e mese fo i o siau tina e le to e tau whaau Sofia le maa mala e le maa Sofia e le to e tau sula le i memea le atunu Mary Jane tu langa fo i o lau tau tua ma lau au nanga ia whaaftai tele ma lo fai o le faiva aftai fo il tu i matangiolo e lango faiva ia o le afafine ia o le aftai le na le tatou tau te iae e momoli atu on behalf of the pulenga ia ai mai se fo i o le tatou Blue TV e nei New Zealand ma sa mo fo mo le toi fa malo tu langa fo i o lau tau tua ona toi afe ona toi fo i mai le o lau tala i le tau vangalen fainei ia so ua fe mua kua ile au vaenga ia na whaia tātou le production. When I talk about the production, e la vea ai le tātou lighting, team le vaia kako moli, o le tātou sound system, o le a o le a fea kele le internet, e le last part, langa e mo ia foi ia, but o le lighting le o ke kalangoa kuai ma le whainga o kako ua, o moli ma tūlanga whaapena ma tātou graphics ma mea ma lawa sa whaonga inga te lei o lo whaanoanoanga na iei le pōlea te lei o lo whaanoanoanga o tau wā ai nei i le kuainga wa lewa wa fia tausanga o whaika ko Miss Samoa wa fia tausanga o wa tauna tātou i lunga o le tuainga se kuainga lewa ke kile ia kako ke iai wa tatau o na tātou si tia lea tūlanga o iu te loa ina o leu te tala no atu leanga a whaapea ele mawhai anga ki liva if those other people cannot deliver a good viewing and a good light setting e iai iska ngaka mawhainga la ko whaia yes e iai iska ngaka mawhainga la ko whaia and they can do even better le winga ngā luk whak wai vai ko inga o whawhenga i loa ku fōringo ngi au sisiva ele match up le whainga mai o le background graphics ma le setting o camera ma mea uma. E no o luke karango aku because I work in a company ia maramako pule makulanga o lo iai ko mai fa production fa penga. Yes. O aia ko inga e ko surungia muri fa pe se senga ko sira kunga. Ele ma faina, it kills the whole thing. Tulo wa fo inisio ila do ele fa pe va foi ka ko
kako ke wo mai a matatu fenga ngale ya fa le kongo ile mfainga ufiu fia maunga se masalu la ka pika lenga e uma usau le ka lengi le ngalango ngai lo fangongo and which is my own opinion was the one of the most outstanding ka lengi le po ai makua I kili le lighting tosi sila tu sa mai el tu sala ya mo mona ele yo orka ko lighting le ko inga lighting fo ile e showcase mai ai o kenga nga au le ku loa o te tau tala fa mauni dro o isi o kenga au le a sa ulita ko lighting maka ko foringo wakau sui mai ai foringo ngai king yes na fa pe ale o tangata ai sole sele kwa o ki kere nge ka ko kenga le ai ele ai au le ka mai ka ya fa fa au le nga mai camera di yes fai o le pepe so ai le lo pe lo le tanga tana fa yel tatu spotlight pe nga ke lo ki sa o le mori le me ka ki ia lo nga na le na fa ya tu lo tala ia o I fo ila ya fu ai na fa u pois ka ngaka pe ya o ka le ngi isi ka mai ka ile pe fe vai la wa ai wale le ia le o le lighting that's the other thing o we you know you what ko lo what to lo u ta de fa pokala me I speak my heart au kaukala kua lenga e yaisi kusa a kilo nge yai la se fatu lo tala a fai o se kengele langa favor mail amakanga na vaile it seems to be the lighting and everything is so perfect on her ai au mai la isi ngai ka mai ka I pe e fa ale o favor kele de kilo pe ele o ango fo iai nga fa ale hango fo ile ia yo le au fai mori ma kula fa penga lenga e mera meia e taua e o ko vai ka ko ia ngai ka mai ka ia ko ku mai pengi kopiong ia ka kifanga ku lo lava ku lo le pe to ia te e ona o mori o le si kai me halfway through wa umar ka lengi la uva tu le taleni le tu lo au te mana o play ya ku le ka lengi le o fa ya tu to me personally o la ka lengi le langa sei play ya ku ka lengi le na fa ya tu muri le o la tala le ai si la mai si da to mai sa mo ka lengi sko finge le po sia finge le lights off vai pe mori koi pe malaiti I o ko sila ko sila kula ale le umar kalengi now e fa fenga ko ngia ko inga me fa pia ole ale ko nginga of sili did she get justice il ko nginga o lang kaling all of sitting ale ko fa kwai to lo wa le fa pe o se si tu I'm telling the truth for lo ke fa yak ele le fa ngor mele len tupui winga tonu ana le no fa ya tu ko inga me ia langa yongo mark down na ifua makilo wa believe you me in the eyes of hundred-thousands of Samoans globally makangaka makamaka mai I the melea I don't think nga inkalesi sesi ile ending ole kalinge skinkikilea why because we ruin uma ele lighting yes ai se ko sila la ole mea la inga fa ko mo molo lo ko la inga ufa ya tu te tinga ia ko inga mea now I don't know her to be completely honest but it doesn't matter you don't have to know somebody to suck up for somebody to low level fa fonga la tu ya uya ole o ke fia manga au e fa ai loa ngai vaenga ia mor sila la tu ole ale me ka ur kalengi se fa kwal ofsidi ole ale me ka ur kalengi e te tau ona momoli mai ai se sa vali lelei e ka kau onga momoli mai se awa onga lelei ole ale mele kupu ya ka ko Samoa ole ale mele kupu ya Samoa malalangi the amount of abuse I ngeki la kupu drug use leolanga leanga fa mahalo skenge kulo la va kuno ngana fa faingo fie ola you name it ke leo me fa pe nga le kukupu fale pui pulele uma uma nga ko inga me ole ale kali mar fo issue ngai e fo sa kaulo Yesu ngale e fo kuspa ia
O le songa le ngā sa kakau ngā o uma mai ko ngore mea. Ia, alu ke whaiak. Nanga ko ngā le ngo whaiak. Ale uma enga kiri a ko a ele kankaren ka whao a kui mōri. Po le ale mea na tupu na tu inga vaenga whapena. Le ala ua mai mau a ko ai. Na ole sikalingi. O le sikalingi lau wa ai tu lo. O lau le na feedback mua. O le leanga e o le mic. O lau wa kalangoa mai MC. A lai kalangoa mai piorin kalangoa ngangi mi kula. E fiu su e po fere kalangoa mai ai. E le o la kule spotlight. Unprofessional. A wafia se lau kausanga, wafia kausanga. When was the first ever Miss Samoa did we host? From then till now, ke longa pauar meang kai minga misi ngi fai ngonge miss or kai Morkovic. Yeah, I look at I live here mai ai. Well, that's your problem. But the whole world who watches the Miss Samoa the weekend linking ke lo that was the most hated comment akangaka. Ole o kangaka yang ka alo kui mori pepe ha e ia mea o mai ngai kenge asking kiki ale e ofo ilanga traditional wear e happen ha mea asking kiki le mai ngai ngisi nga sau fo iluma malanga traditional wear ko kiki ha ko lu umalanga lua mingu ke o ku iluma e fakari le kaimie yes ele kau ke le o ilua po le mea o le fo wole o la kulanga pese po le ale mea nga kupu it happens to her. Elena faila utala. Matala fu ileanga o kaku me whapea. Ai ofi mai yarki a polo e kaumo whaie. Ioe. E ofi mai yarki a polo e kaumo whaie wha. E whaaleanga ma. Okay. O le vaenga o te role wa. Le wai runga la utala no atu. La ka kia isi vaenga o more matu whasoa teli. O le isi vaenga lea la au utala no atu ai mo whasoa tuai. Tūlanga i whesili. Tela le na le no. O te fia mana o e au mai lunga ia le te fono ma le la tau vaenga le no mea pa let's hope e confirm mai tau. O le a so fina ngalo i whesilia nga whai. O le a so fina ngalo i whesilia nga whai. I whai ngā whesili makari ngā whesili. O le e kei rola ukala. E sa o isi ko mengi ngā e ngō vai kuai. You have to have a PhD. Now, let's listen to I feel for this one. To lower to maya le play le ka kokolola to maya lunga si miss le mai kunselani. The reason why ya lengo fayaku, I believe she is the youngest. Ole miss la ikiki le pe afa pe. Correct me if I'm wrong. Ai yelo tal tununga o si tama itai po si afa finge la vala ikiki le I kausanga. No, not this one. Not this one. The one le foka umaku. Le na na fatua to foi luma misa fa mon a o koe kau su e mai le no vai tonde a to su e mai ia le tamai tai mai kunselani. Now listen very carefully. I fesili le nga fesili ai ia ke au kusa e lua le ianga o fesili ai ole makua I fefeu mawhainga. Le winga lau kala. Lea, this one. To before lai lunga wha mo lea, whalu tele fo se I whafonga lei, mai ona whai atule o le tatou feedback, se langa uke ngau yo ko whafonga lei. I le struggle lai. No, not this one. Yeah. A kau su e tuat sunga ya misa. E ka umai I nga ka whao misa e makamaka le I kau wanga misa. Na tonua. There you go. Do you think our national laws are strong enough to protect our families and vulnerable individuals? And the second part of the question is, what can we do better as communities and as a government to ensure the safety and protection of our people? Yes. I do believe our lawsuits are connected within our communities, and the way we should better ourselves to continue with our... See, look at her. Continue with our
our community is what our sister Brianna Fruin once said, is to break the silence. And to break the silence, we start within our families to build trust. And with that, we're able to build a foundation and a bond with our parents to also so our problems and the issues that we can't explain be swept under a mat. Okay, now, go. Thank you very much. You know, it makes me understand, and I'm with much respect. Makwa yo annoy ga la ukala lea. Il fasili le nga faya nga iskinke kile. Woko va ai le ngoa I hope o fai ka wai o ko ngei organizers. Le ngoa yo rekala le nga o fai ka ngaka singi kinkiki. E kusa le au loto vale ma le au kau fai. E kusa ai o le o karinga o langa fasili. You know, I take my hat off. E kolo pulo ringi kinkiki. Nga o se furu varu kousanga. Ai fai a kou fasili, o fasili nga e kari e kangaka o CEO o makanga duenga. O fasili nga e kari e o kou nga e fai kou failonga. Nga foi kou kea kama mai. O kou uma ia kou kea kama mai kou ke PhD ma mea uma fapenga. Nga ea fua inga fai kou fasili fai nga ka. Ole makua mi fai nga ka o nge fasili. She's only 18. Hello? She's only 18. Lewinga, awangi fapea mai sesi it's about beauty and brain. Kas or kanga kai fai mai ke au o le mele or kau vanga kausala it's about beauty and brain. Longo winga e fai rong kanga kar ngor nga longo winga a fa pe ke au le lei a ke le lose kulo we ke le lose mea ele mfanga eru kau vanga le. Or visili lo ke fai ak. A e kula i mai lau paia inga. A e kula i mai le misa moa. O feo mea ngei e ka ua ya oe. O le lelei o sau kaukala, po le lelei o uki uke. O fea le mea le mea lea. O fea kongu ale mea ave e wha mua mua. Se vangai le leisa a fai e o le kaukala ma le brainy. E le kaunko e whainga ka lengi, au forko e whaiangisi mau la pisi ma le kele fuor ngasu. Pulo. No. Whai roangi suenga. Kaunga whaingi suenga e su e eike nge su e whai makausalo sa moa. O le whainga nga, kusa o le mele la atupu, la atau au, la kau koe ngwa ku maa, ai maa ya au, la mei ese male aunga male au visao. O le whaka ua o ka mai ka ingei, o lato tiute ma o lato matawhaioi, paua nga. Yes, o le ngaruenga nga ar kausala sa moa, o ia nga ke ku i le piko i luma, e whai ma va ainga o ka mai ka i o le akungu, o ia o le mua au, e kiuke ma makawhaioi. Yes. O ia e whai ma ama pasa. E whai loa ia kako kū, ma kako wanga nguu, ma kako wanga i whangua. E whai loa kua i le lalolangi. E le wha apea e kuku mai loa e misa mo, o loa whaingi lako officer lo ia, o loa whaingi lako consultancy, o loa whaingi lako, no. No, ele ai ele whaiangi mea ngā se ilonga o ea o ngai maua, mai kuspasi e whaiai mea ngā. Whako ama whainga o mai e whaingi lako consultancies, mangi lako officer maua lulunga e peo ko expectations. E ko ke o mai lai karwa kala kanga ka ye wa apiu sai ngai ka mai ke ngi. She's only 18. She's got a lot to learn. She's got a future, a bright future. O ngai le ia rueru, maybe ele uma yung inveske skingiki. Maybe ele uma wa ele fa pe uma mali inveske nga kai le nga e ia lau master, e lau diploma, master degree, postgraduate and so on PhDs. Oh my good boy. O ke whaia so o ar kala le whai so o sia mato whai au. It doesn't mean wa e aka mai. Nga e ngofo ai le lo u mai ma fau fau o riska ngaka inga ia match lo ma fau fau. No. O ke loa o ke le malama i se winga lo loko le upu lea. O le abuse. Pa o ke le loa pe su tai nga kala. Tai loai. Langa yiro ka ko ngunga. Ko sai peiar ko inga me foi lele. O lo ka li e lena longa avilonga lai sengi. E lena langa lai sengi. A o e le wa P endorsement. E ke ave lo di paus fuluvar. A le wa la ku kongi ki. Ma e mai la example ko sa that's how I look at this. Ko sa o sio wa ka li e conditions langa ave.
A o e fea lua I lori pusa se saa e koso ai e pa urua se furu. A le wa e ala kua male marki o le lori kongi lo wakari isan. A le whakau meska ko mea aika ni makeki. Osor ka lori leli. Because that's exactly how I see this. Ngai vaile le halu isi mea si o wakari. Wafo ele ia oasanga ele ia oasanga sanga sui kia e fia kia o le lori. Ngai vaile le ke vea ko e aru kau ai. Whapenga o markaringa ngai ke nge ki ofisiti. Ai ngale 30 seconds le singa mea. So le even myself. Le wo fa yaku. Ai 30 seconds ke kangoe. E kau collect mai ngi o mangaku. Ai va ai fesidi. So le ofisidi li ia ngai sa o ai ko mengi isi. Officially, you have to have a PhD to answer. Even for a PhD, I don't have a answering. The wingala nga le fat well tala. Yeah. Weil ele mis ele faftaia e isi tamaitaina le na mis le tasiva. Yeah, ele mis nga former Miss Samoa. Nga faifola nga ko mengi lunga. One of the comments from Anna Frederick used to be Anna Bentley. Kay mi nga avea I fo I mapale o Samoa. Famai sa kawa nga short with a message. Vai le mga ia. Why do you make it too long and too hard? Supposed to be short and with a message. Ia whaapu mase fe au a ngoa. Au isi maufisiti. When you become a CEO, what message? E whawhewhea nga advance le mawhau se furu varu sanga wha CEO. For you to become a CEO, you have to have some sort of qualifications to know what you're doing. E whawhewhea nga ilo ele kingi ki su varu sanga a mind of a prime minister. If you were the prime minister of Samoa, how many years fear me kaukua to become a prime minister? Oh, my good boy. How many years? More than 40 years to know. More than 40 years for her to become a prime minister, to earn her way to become a prime minister. Now, are you asking a 20-year-old girl, a 18-year-old girl, what do you think if you were the prime minister? What do you come up with? Well, if I'm a prime minister, I will come up with nothing. Why? Because nga suvaru ko sanga. Whawhenga ifsiri mai ngā koe ngā fsiri whaavasi wa benga i kia. Yeah. Langa ke mafuang o whaku whapea kuloua. Langa ko ke whaalea o ngā ingar kau ki ngā o ka ngaka ngā waku. Yes. E tau te whaalea o ngā inga ka pe nganga ngai ka ngaka ngā waku. Mana tua mai. Morisina fia Samoa. Le sau whaakaranga ngai lunga i ngei le lau le ngei le tau te iai. Se tasi o organizers o le Miss Samoa Utah a Amerika wa lewa wa makua lo mtua I tūlanga o le tāleni whainga e o whaamasingonga. Mai le angoa I o le mau constellations ma mea malava. Mai le angoa I o ngā mau prices ma ngā mau mea e lua main o le kālengi ma le fisiri ma le interview. O le kālengi a ma le interview mea piko sili anga lau walunga. Po lea la malea re kau ki ngā mai fea. Ai a whai set up ai o kou le si ka ngaka ia lai kofi sidi. You set them up to fail. I guess that's the best explanation explaining ngā mea. Yeah. Le ngā kongwa. But overall, o ke whaafikai lea ngā, yeah. O ke le alo lea kola au. O te le alo lea tola au mau te le nātia. Lee Tara was one. E kolua missing ave yela uia whaamua. Yes. E tolu leva. Lee Tara, Miss USA, Masia Mato, Miss Samoa o yang New Zealand. Ngau support uma, but afapia mayele isi singa epeki hei ki pelu. Yeah. So I am happy and congratulations to our new Litara. She's gorgeous, beautiful. Yeah, and so as the other misses. Ko kele uma. Ta totu malolonga foi mai. Fa filo il tatu vainga.
o le veto tau tu whanau ia le si matu tama te reo lopo e matu tama le whanau mai ai si tatu tu malolonga a foi mai koe wha au le kako mis pe a to ai tau nu mai ia lupe matasila e mase foi ia o mau mare to fatu vasa of our expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Mo tupe whamamoni Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whamitoa nao le limatala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaunga le Pacific Easy mobile app. Olo avano foi le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamamoli lungo le telefoni ai nga whabitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. Olo avano foi o tātu ofisa i o Tara o Tahu Huma Mangele po tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori a New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo boli Samoa. Taimiro batile wa afa tonu le tula e lima ile taimia manjo ni usila dei o te fifia failo anjo le wa to ai mai ia le dato urupo au le leo le to ai ngau urupo o Samoa le fionga le lupe matasila ia le au anai ia manisio sua faite le wailoa i fo ile rei tamari o le puresile le tato unanga le motonga
a o tali tali ai le isia ma to alua ia me se fo sa o le matou vai ngai lungo le proklame tu vasa po fea ia te lo po tau to wane po wo so fo yo vai u yo le fa talo fa tu sila ma lo se fo manuia o te vai tu ila ata e falling mai na mana ia manuia lo weekend ile u fai wai le tau vanga mi Samoa ma lo se fo manuia ia langi soifua asiata lo soifua fa fuoroa wa le fenga ye mo te fight tono tatou TV le Blue TV ia mai se foi le fa fonga mai se tatou watunu i le aso ma le aso i lo si fonga ia ma lo le soifua ma lo folau ia o leuso ia te ngai foi manga ruenga mai se le pulenga tatou Blue TV le tautaia e ma le tatou team atoa lava mo le toale fa malo mal fa talo fa le ne tu la le fiafi ia le ngata ile le fa fonga mai si tatu watu no Samoa ia le o fe lava le tafa le langi e mo mai le ma o nei masiata ia le fa talina isi mo tamali ia po wa tau la tamai le la nga malanga le fiafi ia e mo le toale fa talo fa le ne fiafi e le sofa manu malo Yesu Kristo le fa ola e mo le toale fa talo fa le ne tu la le fa fesiria si antale ile ia o le memo bua te fa fetai tu la titine mai America le ile o fulo ke o fuase ia o ke fa fekai ke le o funga mo moli mai e si o si ka uso mau le kama nga fa ka fe le ala vai ia le ala ye le o fula o ke o fuinga le nge fa fekai ke le ia male ula mu le ale ka ko pa ki ia a o fa nga solo ta fa ta lo fa e mo moli kwa ma sua ku vai malu i lo finangalo asiata ia to la to fa le vai malai ia tu lo lava ta fa ma mau tu taulangi le ngata le le fionga ya misa ia po nai ia mane pule nga atual ta tu TV New Zealand o te mua no fa pai malu i finangalo a fia ona o le to ilalo foi o le peuli i le fa un o le vai aso ia malu ave fale to finangalo a kuayanga ko kadia ma ko tiksengi e fa penge ya le fa ngol pe uli le na fa ya i ka ko vai ngamanga ya se fa taro pa le chata e te lo la me mali e la usau nonga paka ele misamo el kauvanga mis kwale pisa umar ko akele le fa inga ya urperi le ai le anga e sila fia si o manto o si la fia fa si manto vai nga nei o we e o lo lai ka longa international fa pe ele ai o wa we had why safa Federica e fa pia e oi ele o se wa mana ya fa tu langa wa ye se le langa ele fa pe o Federica se au va ne yo le champing yo lang ile po lang ola la mala mani usila yo la yo e feto ai mar champing ele o ko se be ko se champing yang usila o ne usila ia wa te lo ele o to mama wa ni usila e tutu sa malta to manusamo tate alo fa ona e tatou tama whanau e peo le alo le fionga le malu se mostiti ia se vai ai fo e ia ma ko fa ia onga va ave foi kuor kama matou tama wale so laile itai ale ta longa mama na ia e fia tau fai fuana fisu ia inga uyo lea patalo fatu i lau fionga ma fa malo atu le au kirikiti malanga mai uta le Snow Boys ale sunga le tai ia le sunga ya savea le tatu tamo si o amoa to le fo te timu e al sunga fo i ya bishop nai malanga mai ai ngata fo i leo se uso ya mata ilinga pasi ma le to adele lava ia o le tatu al uso le usione o lo malanga mai ai tama o le o mea asa ia male no ai le fo yo uso le au malanga mai ia o tamo fo tala ia e uia ina le Emmanuel la tu talonga mua ai na matua fa amo ale le ia el Snow Boys ia ale aua ale ai ni usami ina ua ile la tu foi talonga ia ai pe ia o la ua malanga de moteli se la fai fa au foi ni so la tu talonga ia mana ini si foi au mai le moteli se la fai ia ngala wa ngo sau foi ngo mua o fu ma de Snow Boys o ia ba foi o tamai fai ngo le Snow le o le foi la o le masina matua te tele le Snow ia iuta ale lau te vai atu o le matua e ono mea lava sila ile au ile ofu lea ale Snow Boys io ia e se foi au talia ia tata mai ia watu ai ono mai lunga ta proklame o le te tau mai o te faso ele me Samoa ma faina ia o awaia pe o faku e entai toa o yo opinion
ia e pule fo iskafunge ia le lao lona sa o le sili o le upumoni ma le upu tautino o te le fesilingia ma ele ai o le matua i o fia le istamaita ile uba mis tulanga la vai ai e ia nai vaenga fo ie na mai tauina na peina na tili na fale tonu ele o se vaenga la ai pio vaenga mai to tonu a fa ele o organizers o fa masingo o sponsors tu so tonu ai i le vai suale le na tau a fu mai ai walanga a fu tu langa o fa ai longa ma men fai ua matua mata fua malava isi o nai mis o winga le nai fai la utala now o le sia vaenga ai na vatu foi le so finangalo o le a so finangalo sila a mata ia fa pena o le a so finangalo ile fai un tau vanga ia wa o lo fa tari malo le sa tari malo ele Miss Victoria e pesa o la utala posingi ia fatai siata ia o ta mo fai mai foi ia le sa o tato vaenga le tu la sama le sa mau ia fa fonga le tunu sai ele ma por kala mele no fa na po e fe o lo fa se wangi yang po siata o le winga la u fa so ana po ia le la to e tala no ina nei le no wa il tato tala no nga to fa le fiaf e mo ale no to tangi foi le nganga ma mo le ile tilo tu ya lo fa na u malanga mai ya tunu e mamao ole e totongi pa sese totongi fale tali malo totongi le rento totongi le faina le ngau sieri no ofu o a uma ia va e ngole traubanga e alu uma ya le kupe ia malesi me umawa e kokongi a fa pe ko se la ke unu e ko mo ka vanga e ko se la u sila mar ko se la america mar ko se la australia la me o le ko se la samoa la le faingo ia ko nga me fa pe o ile wo su e kupe lengi o ngai ka ngaka wo mai su e kupe lengi ia nga e ka ape wo o ka wo i fa ngo nga walu nga o vai ku lo e fa ki nga u ia e ko lu afe le laula mai e ko se la fi ku ri mar ka ngaka e ko kas e ko avalu ka ngaka a ku fa kasi la ko avalu mai ko lu afe le laula ia mai nga ngai finka fu ke fa ko sia tanga po la fa so nga po le ai se me ile pa ya ngai ka ngaka sa mo ile pu ra i mai se be si mang fa fika out wa kele wa ave ala loka misi alofa ingai ka ko misi mai ku mau New Zealand America Australia o fe la nga malanga mai ai ka no fai ele nga ka nga a ko avalu le nga ka va ku ngai sa mo le mo so nga fai ai fa pe ai ko nga misi ngai sa mo ko ba na me wo ngale fili nga so ko lu ka se sa vai mar ka se o po la banga wa ko akela ai male namba so le ko ba ia maka fua ku lo wa siata o lo fangi wa ku wa ngai fa nga wa lo fa nga kenge nga lu ngai fa fo ai o mai ka ba la ko ke fia la wi lo fo i maka wa vele ngo samo le sua fa pele o samo ia pe o sa kali le siata wa ngo ke le fia le ka ba ma siata ile ai so fia nga o faila o kala nga po nga o lo le ai le fa man ku ma pe o ko kilo ku i me ka ba man ia sa kali le siata malo fa vetai tele sila no maua mai la uta mai sos mai Samoa ya wa mela ya la ke li lo e pe yo langa le wa sa no tonu la vai le vaenga le o le sa ai a le la na maua la uta mai sos mai Samoa po sia u angeru tausi fa tutuina po le fo isa ai to tonu la maka ukia si ka mai vevesinga kupu muri ai ia matua va working out le simis na le ka wa ko mis a matua fanga meleanga ya male au ke nei ses matulanga o tu ma leo ma security avelo i fafu a o le tina o le misile malanga mai fafu la le ta wala tunu o tato va ila tato ia o tato va ila tato ia ia tu ai ngamea o le si vaenga na le na fesili lo ma fofau ai se a wala ia se fa masingo mai fafu. Yeah. Na o local judges ai sa fe ngai na o tele fesiringia o la ko mai o tele ofisiringia ngi ko mai ngi fa masingo a o fesiri kele lo ma fofau o fair o yai le fairness o fair o ka o ko yai le fair o ngai mea ngai mongi la usa nganga a tatou tu ua ile mesa
ele ka kaunga kele ngi misa Samoa ma o kere lo foi pole ale ko inga ma fau le ia Samoa ele foi tatau foi na fai special treatment mo tatou Samoa le anga a fai olai fai ar kau vanga isia kungu yo aku kau va isia kungu o filia ku la ko pest e o ya ma donu sila lo te fatu lo dala. It is unfair mo ke ngele la ku ngi usila e ia ile si fa ala usa afe mua nga kau va mua ngai nga ui ele ke ngere kau ki nga o ka pe nga longa ainga nga fai ngai o kupe nga faalu alu aku kongor kau vanga ngi usila malo ai ia lifiro ilunga malesi ka pe nga e malanga i Samoa oka ngi ka pe nga ilunga o ka pe nga a Samoa esa tau foi na faisela ko kau vanga esa tau na faisela ko kau vanga fili mai le pe o mele te sau no ai fili mai se pest mai sa vai fili mai mai pest mai polu nga aku la ia ma pest awalanga o Samoa o polu sa vai mangongo a polima mangai moku ngai pe o ngo foi ngisi ka ko moku ku fu ele ngisi ele tai tau fai tau ele kai so le nga me il population a ko o Brisbane ele kai e fai kau fia ma fe nga Samoa fa ko a kau mo population o Utah fa ko a kau mo population fai tau a fai la le wingo le na mea e ke le mamao a songe i kau va mai ke ngi ki o mai me fafo o le tau va mai tonga fe ai ke ngi ki ngi le ango ai tolo wele fa pe lang o le tau te tala no le me tau o me sa o kau ki kala ngo fa ai ku au ai a sila Samoa le mele ko sila ai o le tele o te netian tau va mai locally ele ngo foi Samoa yes o le kako mis o sia mako kenge langa o ke fia pe no fetu sila o la wa le top 3 sa yai lo umi la u ngo ka puai u mai kenge pat e ya ka la wolunga so o le top 3 ale ngo fili mai se misila wa ya kilo overall ela vea markenge le miss Olitara o le miss lenga sau mai America Miss USA ia masia matou tene nei ni usila na matou tap ia ona faiva o winga la yo la utala o le te fia mo ko fia ui e tulanga batula mai ai a fua ku le fainga o me nga o ko mai ku so o le wala ku le champingi o le wala ku le champingi ngi usila alu atu tau va ma naita mai tai fo ie le i kau va Samoa mari iyo tu sa wa jili ina pe ye vai ma wala lo mai por me e ka pe si linka ko fa ngonga menga por me o lo vai ma wala lo mai er ko mi ke Samoa ingai ka mai ka ie malanga ku ya ku hu ifaf awa ta tu tiri lo pole ale tu langa tonu le na to inga tu langa ia a ole lighting lo ke fa ku la lo fionga sila wale sa fa ye ko kong ola le me fa pe ngai pe so ori o ka ko modi ma pe o ka ko mai ma me fa pe nga mo le lo ai ka le ngia le sikin ki ka le ngi fa le nga fa ile po yo ya seta o fa vai lo no inta mama tua ya tivas ole ai o lo ai meangi e ka kaunga makua fili le studio o ia po le kangaka ia me fa i le nei langa system le nei ya e po le ala valanga cost a mai le pest e mai fa ia me ia awangi makangama maka ubale ai ma interrupt ma fa de ko ngoi le performer kenge mo stage nga mako mo ni mawinga siata ma kayo ma just o menga ngo sa ko mo wa se ile io le kenge no wa ku ngo wa fu o sa pa si di lo wa ma wala lo ale mela wo me fa pele wo le ba ko e di mai e si di lo wa ki nga ro ka unu le nga po lo ka nga maka le me lo ba ia ku pi o man le sao Carlos sia ele o involve con le conflict of interest ile mele Carlos sia ele o involve mele con ele pa sia ma fai la ka nga po seta ile kan ko fai le me ni Samoa melo ka banga mis ele ai se kupe mama le ku mo wa ngi me dese nga le ki nga inga mai ke ka penga mai fafu ka mega mai fafu le vai o ko ba le ngi o ko o mo top 5 ai maka fua ngai ke ki ano ma fa nga mai che ai po ngai price bo ngai ai e o mai kua nga o mai kua le stage ku fa me o po ke po ye flowers po a me nga ku fa kua ai me o ku fa kua esa o le kala bo ar kan ka bo le nga sa du ngale i ki po ye po America sa mo le nga fa mai a mai rumar kupe o ku fa kua nga le me nga fa
nga mori mawinga nga oi kua monga ikua ako o ia mapupungi le monga ele ma changi nga fai fapenga ka kome ka ke ma iluma present iluma fofonga ole tunu ia mea che vai wa o ko kongu ia lima ua mea I bengi che ta o kele fia ke wa kolo pulo inga ya no fa ngau mai fafo ma lo le finau ma lo ma di dia o le wa sao mai fo kongu le fili ingai mea sa mangaku ai ele o fi mai le fili ngai ale ngai wa mo fa de ko nga maka mai le kalatina ma fai tau me sina nga mako ia fo le kalatina ia e lua afe le lau e lua afe le kopi tape o inga wa e se lau di masfura kan kai ko kas ia ao ai fo inga ko miki wa umanga o ko e ao inga ka ni tinna o oka wa le longa ao le pulo wa maku ai ki nga lo ko seta de ile kape nga yalo mfanga mai fafu ai lame o la kala le aseta la le me ole o mai no fiso ku risi brand eventually ai fa sala la so fa pe ku ma fa sala la ge ka ya la o le fia so ku pe o le sa so ku pe ai so ku pe yalo ma fa na ole tunu o la kali le aseta le fi o wala nga lo kale aka ko ma fo le me nga o lo kale nga ole lokale ai fa mangkuan me o ia kandida jata ma lo va vitai ele se ele pe ana tu faiatu no tamata lo ta fa pe ta lo fai e o isi na itau mo fainga na inisi tama ita e fa leanga mo li leanga le mic ele la longa kusa e pe e kau manga vanga mai le leu le winga na la tetala tu mai fo I le fa masino ina e pe ana o faiatu e na le tasia sisi famasino le tama itai foi le fo ma Miss Samoa Miss American Samoa Miss South Pacific le sa ia I le South inga famasino a o famasino mo so le sila va nga le sila nga o kama ikai kulowa o ka fa pe a ka usao I manginga I famasino ali ia ale fo yo lai kele fa finge wa ole au kanga fo nga e matua ia ale wa ko le introducing a nga e ole au fai kau ai ma au kau ai ma la to e ve a scrutinies ma nga o kama ika ia le ole ase pe o tau fa apito au nga fa fo le finga o tato mea fa pe fo yo tato e tala no le meta o le equality ma le equity mo le tutusa ava no tutusa ale pia kangia mai sia ka ko wa mi ori e fa ko nga I ka ko e o afo MC o podi wa o le sa vali le pe o tau tulanga mai foi le pe ko fa ko nga ia ka ko ia me le tato involvement ia ole me nga ile sa ko sanga o mo vai pe ia ka o le makanga po kala me ngi mo fa no ku le ke sa e se fika la ia ngi le makanga wa sui le fai ngor ka vanga misile wa sui le mena wale ai ni ali ko kongo fa masingo e o scrutineers ma menga wale ai ma ses ya MC fa pe fe au mai ma o ma ke MC ya ele wa anga fe au mai ma o ma le si me anga fa pe se ka wi ma se fe au ke fa masingo e ma lo le mis ni sile e el menga o ya e afu anga ile wa sa on le fai mai ia ke a wasi ata ele o fa ka alunga se mana tu le vepi nei makua ila ngonga fa ngo makua ile manguia run umai kinga ai ala ku quality stage na o fa finge quality stage no ngawinga o facility ola ma wala o fa finge la ko ka vanga queen vo ye ma tanga ai mai fo mara ko ye me oka la fa ngor ka ko wanga ira ka bare ke mo va yo saule solo na ko si mai kuale le gender equality wa la me wo kupu ya mako wa ofele gender equality wa ko le ko manga bien kama iko ko me fai ya ona me nga asiata wa afia le finga ngalo le tunu oka ave mai le suida wo le manga kuala nga sawe kai ka bang ave ma prices e suida ele si alo ele o le alo le mafuanga yes o fa masingo malako umanga ko kongo me o la ko nginga ai ngi ya fia fo le ma ave le fu i si alo le o malo ya ki o ka mo fai ya ave la fa fe kai fa masingo nga wa le nga malo ya
Ya ta, o le winga le na la utala. Va vitaia o uia ia la vatu pe la u la vatu lo vai vainga o malo le vatu foi la ia te o e pe ana fa pe la neta sa fa fai e wai e se mai fa masingo sa or ko vanga nga fa masingo u ma sa mo e se uma e se o mai foi le tata ma ia le visite lo foi ayo tau fa malielo no loto dulanga wo foi il tau fenga se la tomis o e se le tangata sa o tilo le taleni la ukala mongi alo ki faya kuai ili taleni lava ia e lua tamaitai na matua na unique e outstanding mai ole manai ai o feau ma message o sa vali nga momoli mai ala kalengi or kausanga fo ngei ele yengi makua kalengi makua makaukia kele fo ile to be honest overall ele yengi kamba fo ile fo ngale oso mai api or par pombu fo ile wow pi ki kaule ngofo le i longo fo ele kupura me nga ka vanga ngi e botau tanga tasi uma tulanga o finga kalengi ai o le tale ni no tilo ele nga to sta mai tai le na fa le nga le ki modi le finga lang kalengi le sa matus pa ia ma message fa le nga a or kalengi le missa pe ya le miss le muli le tangata le na fa ia mai le si tamai tai le fa sa o mai pe su lima le na sau to e fa manatu mai me fo i o fa fianga fa sa mo sa ia nga nga po e ia ile me o le po la siva na tonu no fa pea e pakaka le kalengi ka kanga ka wange ke uango fofo fa masingo mafika fuar kalengi ia ingi winga ona o le toe whangua mai le tamaitai o fa fianga fa anu po o i me o po ura lea kau e mo mai ngi lea le kaka kongua lea le sisira mai le tunu no o fa pea o le tangata lea o le asola tusa male manu malo e pa wale o le kalengi nga makua pe e kau hai pai po matulanga fa pena eyo ia ai saunga ia e se foi le tatou va ai e se le faitaua e o foi la le traditional wear o le traditional wear ia e se foi ai o le peno te faia tu non tatou tal no ia ai la faina fa velo ia to pe a sa o to vala to le o to ai to no le sa o tatou ainga ia tu va sa lo to fale ia tu va sa po lo fionga sa fa velo ia tu ia fio mai rungo tatou proclame malo le se po mangia sia ta o le fa ko ro kali ya la nga fa lo nga bo alwa o do yo fa pe ya la bo sa o sa ma ko wa fa tonu la wa o la nga ma ya ai okay fa pe lo ya tu to fa ba mala po ya fa tonu po ta ko por kala me te ya ele nei pa nga ya fia pa maru lo troi wo ko mai ya o nga i ko ngia lai ki fo ya ko nga ya nga wa ya fo ya o do pero makanya ka por kala me pura o si sala ko mai ya fa velo ya tu tato fengaluenga pasani el tato por kala me ya nga ta foi ya o que lo nga bo manu fa kuri ma pa ya man pa ya para ku pa ya para caricia ya por ka ku leo la valna ya ai malo la val fa malo si male la para ko kala me ya tu sa foi man ngai ba nga ma sang yai le ka ko au so ya alo la val se fo manu ya o na maua so to fi mali ina o mai ai le tau vanga mis ai me se fo ia le tau mo fainga se tau sala ono le uta tau tala no ai e mai le nei weekend sa e kai mar de siria siata nga umala mo nga lau mai o kulang o kenge mai malo ya fa kolosio ko doa e makioro fa mai le la e pelo na kala nga umal misa mo avelo fa mai wa so runga sela o mo runga sela markoko o le ngumela siama ko tau sala fo ile contender number 8 ya le nga maka maya pe fourth runner up ya sa fo ya wa pe le fourth runner up le fourth runner out ya o so lo mo sela ya le nga velo sama nga valo ira ko sa fo le fana nga fi ko manguya ya nga mo po tala o manguya manga kenge ye ila bo manguya kenge ko kas ya ele se me pole o sia o kala melia kusa ko concern melia ya me mo bo wa ko kele se o se tala mo mo le misa mo
fasiko kela le ngumela au kawa e kai do pese au pesa wa kila ka salao le ongo fiku sao valu ya le wo sulima ya e ko fuma ka ko mangaku I ko ngame papea ayo ka fa kere kenye ka fa kere se kupe maware ole komiki ai la ko kalame ya male me longa lua ya o ke fa sa o ia la sa nganga e re kenge nga mia o ku fa kali le kai me play mai langa le instrument o langa pese nga mia ku skenge le o fa kar ilonga nga e ka kelo mai e unprofessional le fa nga mea e le o lava le ka penganga sivaenga ye mo ko mo mia fo kuanga ka ko ya ore loga ko ya sa va pe ai fai se ka vanga ma kongio o kingi lima ma kingi vai wa ka ya fe mo kupu me fa kingi lima ma kingi yo le sia me le na mo ya wa ka fa no per yo le sia ka ma ka va pero a fe ngaru kingi lima ma mo fa ngo kingi vai ma fa ilang sa ka va lang fa I point ngai me ya ngare pa nga consent for ka ko ka vanga misamo ya manga ya malava ya ka vai le ai se ka penganga ele le ka ko fa ya ro pa sa o ko pai ya sila malanga ma ya ko safo ya le si va enga ka penganga ye pe over ka fie se furwa fenga maru ka penganga ya ale o mai o la va se mori wila yo la va se ya ila o lor ke wila nge yor ke wila ngam fa vai mai ya ele kulan moana ya le fa pe ya lua ko malaka pisa mo pa sa wer fa mai le ola be ko marka ko ka vanga mi samoa so kalangwa wi ma ko ba nga awor ko aves ka ko kenge ko sang fo ka ko fa sanga lo ka ko yole le misfitien ya ko ke o mo ska ko mela ka ko sekeno na abse misfitien ye mana nga fa ro alo va vitai ya o le mesili e fa vitai si la ile ipe le fatur sa wa vai lai mengi ele o iro mai lai fa masing ele o iro mai lai fa masingo ma kanga kai fa ya kauvang le la se mangu e ku pa ka ku e va ver wa ko I mare ko inga tanu le dulanga fo iro le nuo fo la o ko mo no me suka ma me fa pe ai ele se ele sa no ngale ale tamaya tu vasa ona sa o so le wala nga ele ka ngofi le silala e traditional wear se ka kuwa kura runga ka yesi fa te lola le me fa ila utala ese le level le wa ia ese la le level le wa ia sisi la mai an le level le wa designing o fu fa le anga nu traditional way fo ile le po fu tatu samo e fa ila la ukala o isi la e o le misi o ese ile ta sile la e ese le man na ia ila o vai le po outstanding ia fo yo le ofu le taimi na te talai o le tifai moana o me ma fa pena la I tonu le la e ma vaenga fa pena e la mai si ka manga le sa va vali mai pe fa ave fe e fo ile le pe sa va vali ma no va ia si la le pole ai si tama tau va pe le la fa solo tua e misa o e sa uno Io è certo. A tato tapisa le via fire nei le tau nga misle. Mo sala ina tapisa. O le tape nanga langa lenga o mori mawinga misi e luanga ia ma ko i le moto. E le I fai ngo fie I le mafau fau le creator le kangaka lenga nga creatinga le of. E le I ngofo le lei e le I moe le lei e kai peia al kangaka faku pese. E moe mau kau I lem ai kia ngofo I lunga. Ia ku ia ya no na winga. E le I fai ngō fia le tape na ina o la e. Tangata, fai ngata, e le fai ngō fia. O le mea nā siata, o ke unga umai le apu. Wa e ka ua le tradition lea wea. So le, o ka ea siata. Ma kua I kōro pūro inga I ka ngaka ngā kāpenga, ma vi ia le ri I le tāleni. I le kāpenga inga. Ai pa ngā lea siata. E ku waku I wha amasingo, oi. Oi ka fe o si alo vo ile na malo le na usura pese o le cha ka wo ke ile pora nga ile ele o le leise si u fonga o le alo le na le malo o ile nga pese le nga usu o le
Ia, o finga ngalo fa masingo e fai ai wale ia se kako mea, wa kako fai ale upu fonele, wale a ngala wa masa ale pupa. Wale wa umanga kusi a ao fa masingo kang kamang malo. A o la o nga ke ia. Se I mo fo I ngai fa I longo ngai isi, halo ma fa na mai fafu. Se ia isi ngai fa longa se kasi po le la e sa mo po le ala pa. Ia po le la e mo le fe roi mai ngon makafanga. Me fa penga o sole ai ria se ata e ala o kala nga o ke maofa I mea lofa le atua wa tu I nei tangata e ngao sia maka penga inga la e ia la e fa nganu ia ole mako ba nga ngai ia nga sa ili solo I kua le awali ia fai mea fa le kulo e ka penga nga mai ole unu le au foi le o fa kui kama o mako nga mai ka penga me ia o ke le o fai aku la a me o ele o fa fofonga mai ale tu no o fai ako e malo o le misi le mai ia ma o le o la o kilo e la o ke le u ma misi la o kilo o ke le o si ia nga o tes ai ia ma ua fair and square fai u mai fai o le mea nga na ngo le ngulu le ku ngulu le pa le ngi fai unga ma le fair o fai sa o kali le seta alo fa tai io o le level le ia I tato ofu ra ke ngere le kakala amale sau ko kongu pe fa alla ola le tama pe o ko vai e fai mai kama foi fa ave fe e ia lo tala isi e le ofu le pe a na fa pe to mo me temi fa to sa vali me tene le toni le si le ofu manaia o isi ofu e fai mai le lau sului o isi ofu o le lau fala sa mo o le lau ie o me ma le fa pena o moli fa malo ma le fa te tele e designers e ala tau na design o si la kule o fulea ele ka ngofie le fai ngofie le fai nga sole o la e ya na tau mo fai fo ina ita mai ta ile afia fi tu vasa o le tu lang o le la e le tu mai ta I sau mai mo o le asiata mo visin o le pura kasia ya pe ko vai de la e ma ko kenge apa o meron kulang ku ko apa o mer ku ko o makama o lunga ma o se ma ko mai longai I portasi e a wale no portasi lang portasi pe ang melalua por ko ya ke o sau ele ai pe fa ya si ma o la kulang ma ko kengere ile ofu ia masianga pesere nga usu ia o pesere ka kala wiloa e mo ia Michael Jackson ia kama ia le mai ngale ngangol pese pe o ka ko makakai kangi so skai me usa Michael Jackson pesere ko ke ve silent uma ka kai ko kongor kong seki nga mo memory selai ku lunga fari mela ko nganga pa lo alo voya le wingo le upu o le pesere nga o se sia ma ko tau sara ka vaya ai wi dea ia wa pure la ska funge ia de la longa vai de la ko fai wa fai ia pe o se karia nga ku sai ma le pa chile sia ma lo fa tai ole tulanga le politasi o te yo ma fatasi ma lausunga ai atato wo e je fai sa kala le politasi vai fai tau ese tutuila ma ape ia te ese me ka or por kasi ese me ka or pea pai fa ka ua yo me tau foi na fa manino e te lo foi la si la fiel to te lo fa msino ya foi la ya e ata to tu wala nga sa outstanding yo por kasi nga fai mai ele e se to ta mai tai mai Victoria pe no fatu we are allowed ka ku fa so lo ka mi ngai wala u manga le unga ia ele to subi ai ni mea mani tu langa fa pena aya te u lau tilo ole pure kasi la u va vai e ia le mis fo e se la u vai le man ia yo le faingol pure kasi wala ngol pure kasi ole pea se ko vi foi lunga si a ma ora video le no tangole fa ta tu lunga kai mo pure kasi ma ole pure kasi e kasi ale pule o piko lunga ole la e ia piko lunga ole la e foi nga e piko ilalo le la ina ma fu le ngol u pule ole pure kasi e wala nga ka ua fo i ka kaunga si la fia le fa masingo le wingo le pure kasi ma le pea wala nga yeis ka mai ka nga ka va mai pea le pole e oi au te le lo fo i la le au designers po o la to malama
hopefully yes. O malama ile ese nga ole me ka ore purkasi. Male me ka ore pea. Awa a faila esilia enga sesi a esilia enga nga ofu se pea. Wa kele ala fa le kongor fengor kauvanga. Rono winga ya tangia mai. Ele o malama fo ifa ma singola ko wia. So ya te ula ya mana ya lang ole purkasi ofu ko kenga nga fai. Ole purkasi le ofu to tene na fai. Pa wale mai nga no tilo ya wia my little tu vasa ile fa pea. Ole o warko kenga nga ye ofu le la kwa wa ya fai me ko kingi lima. Orko kengi for nga tu vasa. Le number 8. Contender number 8. Yes. Wow, Chantel. Ia. Yo nga. E mana ia le pi tava mai ngi pupopu. Le sau ole Ia ile tau vanga nga le ka su e ku ka ko graphics e sunga ya misa. Ai o tama tai mana ia chau my only little pingo ka faya. Look at this podcast. This is a podcast. Ole same mai ai lunga le pule o lunga. E alu ilalo. Ole meta ole pea. E ese lunga ai sulu se ie fo ile le ilalo e kaunga fa mechai. Manga ia tatsa purekasi. Ai sisila fo ole me ka ole pea. E ese lunga ai vai ai sulu le ie ilalo fo ile le kaunga fa match apa ile mela mai lunga. O isi fo o fu ia na design mai fia. E kelinga design mai wa fa'au fi me tātou le ko inga design fo ile le westernize. Si sila le ofulo le teine le to fa fo keisia ko ko se fa kula ukal. Si teine le lo na lua mai tua o le alta lea. There you go. See, to me, that's a pair. Me ko mula ka o le pea. Mo sila le tunu inga ia mangingo ile se ngol purkasi. Ma le pea, o le pea, whatever match up. Purkasi, o le pule ai sa wailunga. E kasi maya lunga ya lunga lo winga na fam talanga. Now if you look at the other one behind le kenge le fai le la tonua, stop there. That's a pair. E manga ya foi le ali e mangingo i mala walanga e ko akele yo tato e tapisa ia upu ai lunga wa mala. Now le o kamale le ngasili kuivasa ma refio ngai rup matsila. Yeah. O tau tamale o tau tamaitai le sa sili tau vanga. Now, if you look at that, if you ask me ai or ka o Samoa ia marka I wai pena te vatu. E tonu ala tanga te ona manatu. I like the outfit, but that's more of a royal style. That's more of a western style. Kama fo ia le ke alu e ke makamaka le Melbourne Cup. Ia ma tulanga fa pena e saua walanga ile inka ko purkasi e saua lima saua ka vai mo ko gingi lima pe ka ko me sa ele inka ko purkasi fa penga or wingala na le se ivana na o saua ka vanga o modernization of the purkasi o le remix o le purkasi ia onga ka ko fa le ai vai fa e mana ia I like the style but then the long sleeves idea ia ele ingi ka ko purkasi ka ko kama ika ia waka vai mo ko kini ma se vanganga I kingi fu I o royal family le au is a pika ma vangana ia e u le beno te vai atu ia le skai di foi la sau mai tu balanga tau no manino le se ngol me ta europea ma ta ur pultas ma nei fu pultas te mai ta o litara ia telefoi tala nisi tulanga ia alanga ese purkasi ese foi me ka ur skirt ma tulanga va pena ia na o tatu manatu awa sila ko purkasi le sau markenga USA tasi mai ale skai li olunga sau wa skai di malalo that's what you call a purkasi ia la foto sila ma ai mana ia yo lanto skai di malava rap chata familia onga leo kelo lo a kunga le ko fa saunga ka inga na la pet de ki fa ya ko ka ko por kalam o kelo va ya kula ya ka wa go pe ko ngalo i kia asi umangi ko ki ko maka ko fa ya ko nga comment wa e la ko comment nga du ile va fo ile ka ko nga mudi le ko nga focus ya nga ke le ma ya ke la fa so mai ya ka vo nga ma mai ni se va nga lo designing ya o nga chenye ya va o nga chenye ya nga ma ya ko la ko le la ke fa running show ya pe o ku ai nga ka ko designer ya mala wa nga ma ka pe nga mela ai o la ko la ye ko nga o fu mala
ia wa vai nga kai kasi ai mai pa so mai a ala to fa ia ku se fa ma ku langa o ia me fa pe ma fa lo lava mana ia sila mo je lo o le stanga te fie su iputasi ia me se fo yo le mana ia tato wai lo ko ke le sile fa kai me le fo kai lo le se ngor por kasi man pe le nga ka fa mangingor va nga le al bajil ia asiata e moni lava la talenga vai malai le via ia me se volta lenga tu vasa o le si mea mata utia na tu por polea o le toi AVS le teine le o le pali na toi AVS le teine le pali mai ilona au ia walanga ia manatu I fa for ka paka la le me o tupu wa pi foringa mai le ofi le o le teine le pali o ke le ilo pe le lopo le ale me a ko sila kwa ia video mai fa tolo nanga le ke kama sa idia ku I lungo la o ke fongi video sia sa I mai le pole sa pu o le fisili ke le nga le me ko ku o ye ke ngene pa le lalo e se me nga ku e se me nga e ya le me nga so ngale ba nga la udo sa ya le me nga so ngale ba nga la udo nga le ko ku le pa le lalo o fisili ngi ai ele masangi nga ku le me o le fa pale ko e ngo fum ko e se ku la lo pale le nga ye la me nga ku pu ngale ile ke nga ile va nga ye o le singa me asiata le fa ko le singa me nga ku pu pole fa ilo pe a ko mai mo ko ya ile fa nga so nga mai nga se yo nga fa pale le ke nge malo le ano le malo le me nga la nga ka ngo you took it off ai ku la lo la le me ku okay I see that le me nga wa ke le ya le masalomia ke le ai le masalomia wa oso ai wa kako wo ai le nguo makema I le ngafia o le mele kupu I le kaubanga na o fai ea ma le fa ma o ngei kiuke ma fai unga po le you know le nga be se ai wa e ke le ma fa winga po le me kupu le ia pe o le singa me le ko reminder ku dunga ka ko kala me why le me nga pa be se le inga ufa pale oi o pe me nga se tai mana ia ola fa so mai pele kunu mana ia se to sa no mai fa tai sila o le fa to vai tu la le ai fa tai o le wala nga le te sau noa a le loa na play lunga we were able to play that I lunga tato por kala me ne vanga ve ta ilo lai te ua langa le foto to e va ai fa le le tu ai sau noa nga lau fionga tu sana na pale le tama itai ona tango le pia tangia mai na tango ve ese ia e fa ilo mai se tu langa fo ile lona fa fitaia lona loto fa fitaia le tu langa le pale ma tango sisi lunga o le la uti to e vai atu o le penga kango ko ka ku longa u ma tu va langa to play male le video le ba sisi la mai fo pa pe mo faina na va ai lunga ia peia na umaloa sisi la mai le la tu le tele tu fo lunga ia le la sisi lunga si tama ita ile pale okay ia sau masionga anti ia la sau fusi ia peia la le ka ko kui pai okay all right now we don't know so olenga kangia menga kango ka kui then we don't know pena tangolo to willingly ya to ilalo ya esa o ilalo sau no nga ya ena o li tara na te sila fia pole se mafu anga o le vainga e walanga foile le sa ma welo na ulu mo mua ya ta ilo yai esa foile na tu fo ya ia ai manga ya foi peanga ku ro sionga antila lenga so mai ku ka o filipali wala u ve guri polo na tu ilalo ia ole ale tu langa la ta o to mai ia mana ya foi nai va nga ya uta tu va ia tu ai ma tu langa foi le ola fa o de kala ya ia so no mai tu va so fe silia tua ole pale le ke lu asa wa inga nang le go va ile ko ma kuanga ole pale nga mai si kako kausala le ma vai aku de lua fe ku le nga pale ai long kai ia man to for pale ale tu fa solo le mis al pale fo la le nga ama to mai wa ka vai ku fu ese me fu ringo pale ia pale le se amo mona ia fa ta ese ta le la mangingo kula ole ia la ma ko va esa le ya la uro
Ma koe o mafakia kai minenga koe lalo ele ka komisa mo fo le pali. Awa afai al pali le sa ya Stenleo sa fato ale a Swanky. Makauria le ka ko la wanga le la ka penga me. Ele ko kusa uma ia falling o tanga tola. Se uma lava ka se kulo lava. Le ai ga ke ko le fia me malo la kula kala. La vaya. Se le la po lo resi. Se le sala fala fo lo resi. Se le la poco le lo resi. Ah. Me voy que pifa ko ya chola mai. Ulu melengi. Ulu a kongula mai. Okay, loa o la manga o si kenge le a litara. Fai le pale. Ai o ngo kuya ku se kenge. Ele fe kawi la fa longo ile pale mo longo ulu. O la banga ka lo se ku le furo. O asiata masira. Ma ko ila ngonga lo le fia ile le fai ngar kenge pale e sima mai ai. O ia la o to ke le pale o le mangu maro ka sangi. Ko je ki ngama ka ma linya o le maka. Mo fe sili I asked the question to myself, why? Why you not wear the pale? Why are you putting the pale on the floor? You remind me I nearly kissed on the floor. Oh, I was so sad. But, sila, makoy malinyo o maka le fai ngori pale kenge ni tara. Na mewa le fai pale wak ya. I was crying and remind me, when you put the pale on the floor, remind me I was kissing on the floor. Oh, my good boy. Yeah, kasi kamai ato nga ba nga ko pale ni. Ete sila fia o sila me uha. O fale tonu ita to misia mai fafo. Ai me sia mi. O fale ko nguranga mo fa sala la ur kamano bi ko nga surfangwa. O mua fa sala lau pe tu nga sor fangua le mapen ka se te fa mo masinga uta mai se te fa mo mai lai langa lu te va vai tu te uta to fai tau ese o la tau vai tu e peina to tau mo fai asi ta mai tai to tau tu ilunga ilona o polona ulu ai o tau tai langa le fo vai le ya kwa pe fa me ka ulu fo ngare me tau ulu fo ngare le pale e peila tangia mai ona ua rush fo i tau siva e nau lo e fatino lana sasa anga ia le lana tango i lo pe watu i lano na no tau fa tu fa pena ina e te fo wa fai ma meto e ko kidi ai o el fale mai o to so fo i lo koko ma wolunga ia ono nei me fa pe ai ma fai na to ai ma fai na to tau fa e mo ngamel fa sala la wina walanga ia ule po e man na ia pe ana mau to inga fa sala la ule na e fa e mo si to tau fa e mo masina manga fo ile mata ma le fio nga ya si la le fa sala la winga o sava vali ma ya wa contenta er ka ungo me di si to fa e mo mai tu vasa. And all the parish now is lined up for Melbourne Cup 2024. And the favorite hot this time is contender number 5. $2.55. Contender number 10 is moving $3. The fourth favorite is contender number 8. $4.50. Now it's all line up. It's ready for the Melbourne Cup. Racing this time, and now it's all the runners jumping very well. Contender number 2 is taking the lead inside now. Look at the contender number 15 is losing ground. And here comes contender number 10 jump in, taking a shortcut in a corner. And 150 lift McNeil. Oh, the contender is fighting very hard. Contender number 8. Look at contender number 9 is showing. And how about the contender number 8? He's running strong very outside now. And a 50. Oh, he's 4 winner now. 1 win by the nose, 1 win by the head, and 1 win by the neck. So now it's going to be a protest later on, but thank you very much for the Melbourne Cup this year 2024. Number 8 is taking the lead. Yeah. Number 8 is the winner of Melbourne Cup. Thank you. Tony. Yeah. Yes, yes, ngoma. Yo ya chata. Sa feka wa inga mo leva kerer ka ko por karami. Sa feka wa inga sa fa pinge mo kui basa de ya ngi le bia. Yes chata. Ore wa ka ko maya ka ule le. Awar ku ngas fangua le fa sa la ngi kui bas.
O ku ngas fa mua le nga yele so fa ngo le nga mua la ngu. Nga mua le ma fi fi o la ngu. Le la ele fa sa la ngo le fa menge kui bas. Ai fa ve kai mo le wo ka mo wa kwa i wo fa ma ia ko inga ia nga fa ma. E winga se ka o so ma ku. Ai mo ko fo ya la ka lai ku o le wo mo I fa ma mo ia ngo fa ma mo mai o le pole. O le upole o le disrespect. O le kengele nga malo, le alo le na malo. Isi alo le sa se le forma misa mo sa ia. O ia nga fa apa le alo le malo. Ai ko e ngofo ma ko e ku I lalo. I la o kilo. That's a disrespect. I wa e le fa alo ia le fa apa le nga oi. In the first time wa avea yo e mo misa mo. O ku inga ia nga fai fafo. Wa ele kadia inga I lo loko ako ko malo loko fia. Wa vea oe ma wina o le kauwanga ako. Inga ua fa apale ako ia e ngufo ko e bese le pan. O inga le nga take ale picture le polea. Ma fai ai loko meni le mangia I fa for kapak. Ua le fa alo mia le fa apale ngau. O le alo le o le atunu. O le ke le I o le isu nga mafua nga fai fa for kapak le polea. Le langa nga mako ia le pole wa le ai boise si e makala ngofo mapu ele le ngasu nga fai de kapak inga ua fa apale ku ai ngofo ma vesi pe ku langa nga ia nga momoli ku fa pe ngai le tunu fai mai ka ku fa masinonga I e winga le kauwanga ai moni ia seta mo le se ka ko me ko ma fai wa ai pe o le me nga ngo ma o fa ko ngo ka pe mai fa wa ngo ko piki man ma ko va nga mai o ka asia ka ko le pe o le oa mo va o le oa I le pole ngai fa ka paka I le issue la this issue disrespect I le fa pa le ngoia ai mo fo ma vesi na mangingo le pe na tulanga na seta to ya fu se ta ai mo fa ya ku ngai misi mo mai fa ko ngai si va ngare ia ma ko wa sa ko o mai mengi sa o se ka le nga seta privasa Oe, kau vai fiki mo kau vai fit pingo mo fai ni ko misi va foi. Kau ai ka ko o ke fa ku sa le mede. I ka meki foi fufusu lesa le au kana fufusu ia sa ngai. Le nga fai e ia le kelo la umakua. O fusu I fa ko ka ai ko. Le se me ko ke fusu ai ngai nga le fa le ko ngo ko ka le ngai. Pe ku la nga sia ka ko mo moria ko le mengi. O manga ku ai le fa fingai le ka ma nga be ma MC. I me yo ka vanga ia. Ka ma la umakua ai vanga le ba nga MC. O si kenya na le o mai lungo le stage. Nga kango le fa masingo kusia le outstanding I le pepa. Ai ave le MC. Nga va ko le MC fa mai. Kilo fa pe maro ina va inga le pepa fa mai. A fa fine e le outstanding. A fa fine e tu I fa fo la talen. E tu I fa fo la talen. O le mele na ma lo tam fai. Tu o le outstanding. Ko so sa wa ko ina ko so le ku I fa fo. Ia. Ora mana ni. Pa ko ia e maranga ma di di. Wa ku fa ka le ngia ka ku. Maria Maya o rua na yo utama ma tutua. Maria Maya. O tamai ia litara. O se lupe fale le fo ia sia matou nu nei o New Zealand. O le sunga ia litara. Tuloa. O yo se faya o ngai nei. Ea o lana tautua fo I le community e le fesilingia le tautua fo I le nei tamaitai matulanga uma fo pe ana te fai atu fo ma nei ia o le te iloana o le atua na te silafia le mea lo I le loto tonu ma le manatu o le ele se sea la tala fo ino fai atu. She was one of my picked e avea matausala pe ana te fai atu Miss foi a Vitoria, le Miss mai a New Zealand, Miss Australia. O lesi la tangata na matua outstanding ia pe tu mai fafo la nga fa sa mor ku mai fafo pe o fa le a o lesi ta mai ta ina matua fa te ia ai na matua o surprise fo I ma u ia tu langa o interview o interview la vai na la walunga fo ile talia ta mai ta ile Brianna o te mai tai lea. E iei le mea lo fa le tua o lo iai te mai tai lea. Tu lo lava, tau sala lea. O le tūlanga fo I le o le public speaking. O le tangata le lei e anta mai
le leile tūlanga o lana tautala, lana talanoa. A talanoa e na tele e langona foi. E le tō tele. Ia ulaia. E ingo ka whaiak. Ia. La uwa ai ai. If it comes down I wha interviewed po lea. O le tū lea o la ua decision. O le tō alua lea. O la ua ia na tau whaoina le wha fasili medali. O Brianna. Ma Litara I whaafsili sa iai. Ia, o ke leiloa la uia po ai ono sili. Ai tia uia o le top 2 ngā ia o tali la utilo fo I lea fiafi. A o isi ro tūlanga I tā leni manisi. E se tangata no mawhau lava uia iai ia paua o le vaenga ua. O le fisiri muli tātou te tala noa I ma whaaso ai le miss. I am looking forward or will reach out to Samoa I le committee whaafoe. Hopefully we'll have a chance to tala noa I tai au. Ia pe au koe fia karangoa mai ia le au organizers. Ia a whaapea o I la tō tangata ia tama mai ma le whaatoa whala inga lo loto. E te tala mai whaitoa tau te tala noa I la soa tai au. Ai mai se fo I la tama I tai me Samoa wutulai mai. Ai ole vaenga leo ke fia fisiringi ai. Ai se a wale include ai malenga ngana Samoa. Ai se a wale ai se wha Samoa. I kulanga o mea I o whaingei. Ole ale tūlanga wo o yeli tātou miss. Ole a ka ua le miss Samoa. Ele o ka ua o se miss. O Samoa, we have our mother language. We have our own language. E ta tau fo I ona avea ta maitai nei, ma whaata I ta inga, e whaasusuru waku le nganganga. E le Miss World le whaingei, a Miss ngei le kenge Venezuela, e le ai ma se mai maua se kaimor kenge ngai ngangwa. Miss fo I le kenge Filipingo, le ai se kaimia mai maua le whaaperkangia. Miss fo I le Brazil, Takwa wa umano talo ta tilo umai mene. Nga uma e fa aprecio la Brazilian na e alu ai sasa. Ai o mai aka ko Samoa. O me e ali tau te tino ya e sau ai tau te leo ye ya kopu. O me e anga o ka ko wo e fa ingoa ngei ka ko ngei organizations a tala noa mai upuloloto. Me foi le ala ingo o le tolerating ale o mai fa nga me o upuloloko. Ai ele o sava vali ai. Ai se a wole fa ye se fa Samoa. Ala so lo fina ngalo ai ka ua fa Samoa I fingor ka ku vanga misini ya mai so fina ngalo tu vasa ona sa no me foi le fionga sila wala nga olesa ye sila mata de tu vanga Partai ya seta familia ole ka palaka ku la o piko wa lo petri mai ya Tapi yang akiro no mai wa ya le se kila vasa no mai ya ale na ku pongsa E a whingi, sao de leila le lau sau ngā seta. Mape ai e se vai ngā wha Samoa whakaua ingore. Porka ko Miss Samoa. O ngā olai whai kongo Samoa. Mape olai whai New Zealand po Australia kau karawhengai. Ia a kero ea uia. O lau vaenga ia lau ki kapenga inga umangi po kalamere. Miss Samoa. O vaenga le sasi e vaenga le kakango kongo ia. Wale me sa o la whanongo le uma fa Samoa nga kenye. Le ai ma se kenye o nga kenye yang ka wa. Le o mana ma fa Samoa le fa fa Samoa. Langa le o inga nga yo la ku a le lo ke ma ku ka fa. Ya lo ponga. O le ala wari le system le usa wi fa ingol me. Ya lo usa wa fa pe a ri ku nga sin fa ngo pe nga sa ngo atia. Le fa nga mer nga sia ku pe fa ila ko ku. Ilo fasa anga papea e fa nga menengan Samoa. O skula nga fia kere inga ka mama ki nga makua. Olo fa fonga mau mai ka poi mai mau ka malawa. Ya pangale o kere nga fengui. Ya sa o ro ka la si fa finge si lo makua. Ala ku ni sila ala ku. Fa mai ya vai lengo fo ka me ki vai oe. Ya fo ya ku lo makua. Ai ulo ko le fa finge le siang ka male o nga fanga. Ai fa no ku. Lai pala wale baika maki. Oke lo I marfinge de. Na me ko ke fa nga lo ba le I lo makua. Me lo makua siang kamale ngala. O yo ala me. Me ya irfin. Wala pala wale fa marka la lo ko sole. Linga ngo ai pala wale me awir ka ya le ke po me no ke pala wale. Ai le mos ka mala mala mai la. E pe me nga sa ka ka la ba.
o ngai se piko fa Samoa ia la ko ia ngia la ko por kalamele po ia male nga fa lo sia Vitai tui vasa sila. O lea so ufina ngalo onga o lea te fio e te tautua i Samoa. O oio na matai Samoa o le misa tatou watunu u fai o tatou ele. Ala me uwhawhenga ngui e kako wa miori. A o le expensive fo i o ngi upu sa o i ar kamaro asueru fo i le o nga upu expensive a makau ngaka o lea me utupu tatou ngana. Paftai e seta. Tela ngona e inisi le tunu e whanongonongo i matupo kala me whai lungo se tasio le tio i nei Samoa. Wale vango kala ngoa i le vaenga lea. A kako kala ngoa i le vaenga lea seta o ke kua inga le official kurisi kuro. E le aingi guidelines malo nosi o abe i le vaenga lea raninga le events lea. O le mea lea, a o inga kala ngoa le te wila. We talk about our culture. O le iwa sfuru iwa pasenga le te wila, o le whaakingo inga o le anga ngungo Samoa. O le fesiri la, o le ale mea wa ese ile e kauwanga misi manonga raninga. E whaapalangi nunga whainga, a le whai i ele o le atunu. E whai i ele o Samoa, le whai ngele. O longa maa ngai o le mele, o se lui kau lea i alo ma whangau. Tenge, ka mai ka i e papo. E uma e kauwanga ngi, wai loa e lesi kenge la uma, wha Samoa. Ai nga maa fua mai kauwanga da. O se whalea o ngā piko siri lenga le lei mo alo mwhanga o kenge i ngofo i papo. Wala alu fo e lesi kenge, e hao mai langa la unga wha Samoa i le mele. Inga ua a mai conditions o le kauwanga, o le wha amalo sia le wha o ngāru ngang Samoa. Ai le ai se mea wha penga o whaia, siata, le ai se mea kasi o whaia wha penga, la ua kū la wha i mea wha penga. A alua, longa winga la a wha penga mai ale vaenga le raninga le event le, kako wha Filipingo o le kausanga ringi. Longa winga, o sa ili mai lenga ngā Filipingo e wha, al fesidi, la mea lenga whai fua imi, la mea lenga whai ele o le tunu. A whai le te wila, o le te wila ia e mafuli a ngai leanga ngu o Samoa. O fesa o leanga ngu, e a o fia i marenga nganga. Ala la me o fai ese fa pere eventi kongo te vila e fa pa langi ma fenga ngu ia ta ke vai aku isi ia o fa mama po ia ma ko le si ki nganga broken English ala fa ia ia mai go ala ku mare MC o ke le lopo fe me nganga ka mai langa ia ngang ala ku sa we so manga ngang u mai o ke fa me melo ina ngana chata o la feto fa le vai malai ta tu te fa me melo ta tu te la e le ngana le fai mo ta tu pale yo tato ule ngana Samoa. A le wo vale ku lima. Wo vale ku lima ngana wo. Wo mai ka ngaka nge a ka ngaka fo era ninga le event. Ta ka fa pe vai. Ta nga Amerika ko nganga Samoa o ngi ko ngam sis. Ka fe nan ka ko wo ia o nga le ka ke o ke ngia ka maki o ngi ko fa Samoa o ngi ko ngam sis ko mo fa a le o mai i te wila o le fe nga wi ka ngaka i me. Yo sa nga ku ala no sieta o ke maku i ka longo ma se fa. Se fa ngar ka ko nganga i de mele pe ko fai pe fa pe ko fai i le si fies fu ka sanga wa ke na ngonga ai ngai ko fai au wa ka ka pung ia sa tali le seta ma lo va tai ole fa ta siata fa mo moli ia sa no mai wa ke le te kalai ole ngo ko fi fai ku sa ole fa ko fa la inga to fai asila o ka ko MC la no le ava ko si tamali e fa MC ma stene ko lo la ko Ila kilo ya e makwa professional ko le o ke na singa le misfa fa finengo maka le sa ila ve ai masiu so ya suman e ser manga yo ya MC la fa no le fe la fo inga tama martine tine martam wa mele anga va pele fa MC ai fa MPT e mau kingo e piti mau mama sila wa voila ole MPT ole master of poker time e mango e mo kingo ya Ora wi fa kio nga la MC mare. Falo. Ole o ia te. Ele fa pe te fa ia tu a me ole tau tu ole tau ole pua malafo e tu langa ole fa a o alfisiri fo ya o ia ka ko o ia ta tu a tala noa ma tu langa va nga fa pe. E ia ile manatu e ia ile utari tonunga. Ole mafu anga le mafu ai ona fa pe e organizers le fa yo fa peritania. Ona o te longa ya fua matangi mai eno no mai le tu ai nga mafaufaunga fo ile fa pe mai. Ona o le tato festival ina ia attract ma fa to sina mai tu risi. Ai pe fa foldinga mai malesi va nga fa pe mai
e te tau ona lelei se nanu ina ia e tūlanga o tiute ma ona mata whaioi ma tūlanga whapena. Ia te au. Tulo ua le upo e tō ia te au. That's rubbish. That's absolutely rubbish. Rubbish. O le alu ingo la utala o tulo ua o la pisi ia mea. Nga le lua mi nguke ke ku ua e te tu ua tama ita i tali ai. O tali fo i ma fesili e ke fesili ai. E le ai lava ma se fesili e akangi ai. Ni se whaalau i loanga o kūlanga kau kūlisi o Samoa. Lei ma se mea. O fesili umai e fesili ai. More academic questions. O fesili e kali kua inga kūlanga o le soifua malolo inga. Swinga o le kau. Aki nga e o kamau a inga o akungu. Kūlanga o leo kukusa whapenga. O mea ngai kari. Ai a whapea la tato whaalau i loa la. Pe a whape whaongare ingirisi. I loulua mi nguke ngai kai ke interview ai teimi o le tauvanga. E promote ai Samoa. Ai se ala ele fesili ai. I tūlanga fo i lele. O ani mea mana nei ai tono le tato watunu. O a winga maanga la e lau alunga ai Samoa. E ese mai ai Samoa. Mai aku moku umo le Pasifika. E ka kaulang kako wanga inga i le whaalau i loa ingole. Ai atea. E te tau wā o na o luanga ngana. A walanga i eilisi ka maikai. E peia no whaitu le vaenga lea. O lea la arua i loa ka koudu ko inga mawhauwhaunga. Fo i lele o ngai kenge ki mangai ta maita i el tupu wae. Walanga i lea ka mamai uma. E lele le uma o ngā ngisi. Ai e yeire kaimi e kū mai arkin kiki whakausea. Kuloua. E kū mai arkin kiki whakausea whakau aru. E kū mai arkin kiki whakau vaisalo. O le misar mea. Ai pei o lea la o le apunitia so na vanoa. Ono o le tu ainga mawhauwhaunga lea. E oki o ele ingirisi. Now, the other thing. O lea la akangia mai ai loa. E dominate kuale halo mawhangau e whiola ia kungu whafo. Kasi la lea mea lea la ino whai atu lau tala. A le whaakaua le whaasamoa. Lono winga o le aolo pala i lalo a vanoa tutusa o ngai ke ngeki hola i le olanga whaasamoa le Samoa. Come on. O le kako ke promotinga Samoa. E whainga kāanga kou fesili ke ngeki ngā whanga ngau. O au te tau te rasa o a peke le fia foi lau tala lea. Leanga o lau te o ina foi au wha Samoa. E whainga kāanga e fesili ki ngeki o longa o langa a koa o manurewa. E ma whainga kāanga e fesili e se fesili. O le aso uwhinga ngalo o angi porokalame i ngu uikua. E aki nga e ai le marosi anga o kama ika i ngu uikua. I ala whawhianga e fesili ele i ola i ngu uikua kama ika. O le hali tu ai ngā mawhauwhau, o le hali ko ai ngā kari e ngā kingiki. Ai a e fesili la ili wha Samoa, a lai kau vahai mara kingiki, lai whangau mola i whale alupo, e usur kai au vai kafe furuipu, e sau whai mea ai lako a inga, alu e kau mwhai mea whale walu mara kumkupu ai, a le fia kau vanga lea, e lele leise ngangu, a o le mawhauwhau ka mau a inga mara ki nga e o ka maikai. O vaku ilunga o le lamar masinga. O le lana e leina whaitu lau tala. O i e ka kaunga whaako wharo loko ai le whaingongi mea. Ioi. Se mele a leina ta whaiatu wa tele le meo. Ia te au. Tulou au tele wha. I've got nothing against. Au umara u stand. Dui wasama le a fionga yasila. O le ke leo le au whaikau kusi. E whai tātou whapea. E i tangata e o mai. A sau ngei whasoa. Pe yanga mangeso mai lungo ngkanga mea maka mai sau mai pasi usu sa vai. A whasoa mai ngei. Pe ya sa whai kaulelea. Pe ya sa whai il wharo makai. Ai kasi ar me maua mai ima natu malangona. Nga or whai kaua kusi nga kusi elesi. Kusi nga kusi elesi. Whai kau kusi Samoa alu lungo le YouTube. So e launga so e mangaku mai e. Paua nga o mea nga whai. O le ese nga la le na o le tangata. E o tatu competitions nge waka kaunga yaingi ngi swinga mai swinga fa aporokiki ma swinga mai ngi swinga lelei alanga o te vava ya tu pe fa mai mana tunis ya alanga ka kawanga ka mai mama come on okay agree or menna okay agree le na me ta ilo so lo fina ngalo tu va samasila ai o tele agree ya o se fainga sa o nga kau fai kawanga a fai or kawanga mis or kawanga la lelei vai le upu o sa ilinga o se tausala. Pauanga. O sa ilinga o se kausala la le lei o Samoa. Uma. Ele iloa oe i saunga ngan. Ele iloa oe pe le lei ngia o whai ngā launga. Pe le lei i whaperkangia. Pe ke kalangoa mai o ngiu whailonga i ngiama ngia. Ai paule mea lai fia mga oai.
pe mawhainga e alu e ke alu e asi ngai ki ngala le mapu whangalele. E mawhainga e alu e ke alu e ke lalanga whala, e mawhainga e alu ko ke lalanga papalau whala mangai ki ngala i kua ia sau, mangai ki ngala i kua i whale haliti. E mawhainga whai meanga. Leanga e alu e lalanga le papalau whala nga, e kaua kua i le lalolangi, wa lava lau meanga e whailoa kua i le lalolangi makama i kai umo le lalolangi. Oh, so that's what a true Samoan lady. Ioi. Ia, o le tūlanga le nā ele. E le vai de maanga i o kele i o a. O le tele i o manatu ma vahenga le. Ia, tonu. E tā ua le tātou whaasoa sila ma tui vasa. E kā ua koe pou ma koe faku hai. Fatu hai. Ia tūlanga foi. O le anga i luma. Ia, mi se foi o le tauvanga. A o le kalalanga ngō maua mai ngei la whai kako por kalami. Vevesi e se ar mea ngau so i kua le backstage. Whai kau ai ngā ngofoa mangisi o vaenga whapenga. Ia o tātou vaila tātou i me tutupu. Talo whai. Ia, ono le tātou taimi. La fua tūtui vasa, ia, o ani fuafuanga fo ia, mai se ia, o au tāpenanga. O koe fo ia kurkako le misa utou. E whai se tau whilo inga, ia, mai se fo o ani fuafuanga whai o le rei aso. Nā saunganga a siaka pōra o whikalai. Le ai, e rei kaungu mere mako Miss Mikoria. A kong pe se kai meringi weekend pe au ko wa mai kaungu mai a koe mōre se whilo inga fo. Ia, au ke loa lawa. Nangona lawa mako fia ingei Victoria alau me sidanga la vea mai sia mako tau sala ko lima le ngau luma ia. La le si me siri. O le me fa tai foi ko fo kai foi mo si ka sang fo. Ia e mangu ia ke le lava fo nga fo ir ka ko. O kalambe ko ringe fiaf mo fa ra tela. Alo fa tai ai le la fo tu le fio nga ya asila ya tu langa fa fo ta tu fa so. Au to ma wa tala wa. O suia fo il fo no ele. Tama fo i matua ia tu vasa ia tua pe sa ola u tau mama fa rongo tu Samoa la u to va tu vasa yo se anko foi fasino i la to fa ia ole lava siat o talo fa ia sa ola la to fa rongo tu langa fa me se le nga le tua pa ia foi ainga me se foi ia i la to fa po foi le uso tu langa foi ole bala au ale tua i le tamaia tua ia po e mala male to tele o tatou mai la jo tatou nu fo i lauli ia wa ko ngwa si la matou fale no wola e ai tua se matou fale se matou ainga ia e ku ngwa le fale le anko le o le uso de ma tu vasa o Elvis ia or kanga ka o matua au te loe e le ua fai ilangi fo launga ai ola pea nganganga ma me fai er ko i ia a mai sele nganga le tua i le fionga ia fonuti na mulo ulu sa manga pea ia ile e a me se fo la uso to fina kilisi tu lobo to suafa po o to matai la ngolo te ua to ngon tatu mafutai ia le uso ya lulu tani sa ia ma tatu apui ainga atua fo ila usa tu vesa ya ta mama tu fo ia fal tu ai mana yo nalo ya me se fo ainga sa tu vesa atua la fo ia fa me se le nga le tu pa yo fo le fio anga le fio sa fa pito fio alo sa o tu e tri ulu fio fo ainga pa yo sal valasi ya malu ya tu sa mau me tu ala ya fa me se le nga le tu me se fo le uso lo tu fa tu vasa ya la fo tu la fio nga sila se va nga te fia se no fa wai nei va nga le viafi. Ya, kata siata, wala manam fai tatu fa moi yo le nganga fa tele lava siata ile tatu fa moi le fiafi le wa le tele a le senga e matua le ope o pole tunu sa tatu sua fo i masua i lunga masua i lalo masua le ula pauta ma le ula patai i se tatu sa au si fo yo fina ngalo le ne fiafi wa o le tau te fa so fa tasi ma le tunu o le e fo e tau fale mau lava le tunu i lunga o le tatu penga ta whailang. Le foi e tate vai atua e tele o manatu whaari. E whai foi o e feita mai. A o e anu lofa mai. I tatou issues na tala no ina le ne fiafi. A e mo mole toile anganga le whaafitai tele. Ia matoi whaapopo atu foi lau wha mai senga le ne fiafi le uso matua. Tu vasa, ia. A mui al tama. Wa whailangi le whononga le ne vai tau le tele o le pisi ma le.
o le tangata ia ua malolo le malolo ngatu mau. Amu ia i latou. Ngā tātou nei. Oka. Pea ngai malou. Pea ngai ma le keile o mea kokongi. Pea alu aku le pusa meri ua whaura lai. Mai ke o kusi o reminder o mea kokongi ma me oka. Wa oso ai ma le fialo. Mai le ua pako e sua. Le pusa meri se mea ave kia iai. Mea whapenga. Ua kele mau mea. A o nā kongi ua malolo. Le malolo ngatu mau ua wala au mai ili matai. Ele leila ka mali ngai ma ka mamako. Le wala au mai ili matai. Ai o ke nei no ka ko fa po ile la va au mai ka ko wa e fa tan tali uma ila to le va au mai el matai a ka ko fa se ka kilo po ile la va au mai ka ko ai o le fa mata la muli neve e ye le tina na ma fe lo ai va so te ne ai fia ta to por kalame ia o le fa ko nga malo si la va ta to mana mai fa se ka ulea sa ka ko kalangongi le melo fa ka ur ka ko nganga se nganga o ia nganga sa mo a we ki fa fi video ia fuai ma le ngangu au kala e fai mai sila pa fe tai te la va le to se fai ia fi tai tasi to por kalame o fa ia ma lo la va le sa ma go le lopo america po fe sa wa ngalo ia ke mai o ke fia ia asia ta mar ko fa ko ke le pais ko le ko ke le fai tu au kusala o sa onga ngare o ke le pais o ke ia fai mai lo maku o le ma ngai ia ko po kalame ko ke le pai pas ile pai pas ko po kalame o le mena ai ko o le sa onga kala lo maku o le pais o le ma ngai ia ko fa sa onga ngara kala o ke fai mai o le ma ngai ko po kalame ko ke le pai pas mena ngai tu ma le fa ma oni yo le ne via pia ta le fa fonga le tunu ya o mai a se fa matalanga le nei to ina mai samo ya wale sa lava mai si uso ya mau ta man fa ta fe le vai ya o le o ta ave ma to le tai ta ya siata to fa vai malai ya mai se ta ma matua ya tu basa sa la inga nei te mo mori to alo fa nga mori po asiata le ta to valo valai tu no e mamao ma tu basa ma to fa vai malai ya misa nai ai mai se le ngafta sia kui mono ma le tato team ato ale Blue TV ya manui ale to alo fai fe au manga nga amata le nei vai aso e de wo ro na wa amata ko na fa ai for malu ru se to tunu ya le la ka penga fu se kai ni e mana nga ku ale wa amaka nga pi ma fanga pi ka ki pe fe ka ke la ku kai mole pe malu ru ya e mo bole to alo fa anga mori por tato company le motonga fa fitai tele ai pa anga lo lango mai o e o mai faltani malo o e o mai fatau na fale ia o e o mai masini ma me fa pena e sua i fanua ia ati tai tele to lango mai ia o sa u fa mtala ga mudi asiata fa fu lo so i fu ale o le ale me e tupu i la u talenga de vai malai ia o fa ale ko mo mal pe fa o tele sel wat la to falta i la o le so tai ia mau manatu ia fa ia utu pupuina fulo senga una i lauto fale vai malai mau manatu mawale ia tu ane foi le fale nganga ia mau manatu mai le tu e fa nga solo e fu o to finga fale lotu ia o se fa mtala ga muli le ne to ina pa pena vuta ma tu basa lo to tele to se ai tama ia pa mia ne fe visa mo fa fo mai fa tai Oa, fa malo, fa tai tanoa i lau vio sila, a tai po silo isi ol matua po stinale na o fia ya tatou tau tele pai pas, tau tele trespass. Ole pai fala. Ioe. Ole tūlanga fo ole dei fia ia o motu ngā afa le tatou por kalame. Ia o tatou lava ia manatu faalia. Peo na ofa tu o le ua tatalo atu i le komiti whaafoe. Pe mo foi sava noe whaatalanoa. O le vaenga o nau whaatalanoa la ia le tātou New Miss Samoa po o le tamaita ia litara. La ngai ka kaunga kako fisi sui kongu ora makoringiu. Le o sues tātou wavanoa. A leo tae au. E tauna fisili tamaita i Miss Samoa lua whelua wha, lua whelua lima. Ai se a na e to tu ua ai le pale i lalo. Ia le o le na o le tātou tau mate atu matau ai pia manaia. O le asa ili sa tātou wavanoa iai. Ia manisi fo i o vaenga a wale lona tūlai mai. A o tuatu o nei me uma. Ia iai whamanu ia ngā le dua sanga iane ai o le tai e lau fionga li tamaitai me Samoa li tara. Ioi. Sanga iane ai o le tai o umamana.
ya o a uma me vai ngai te tau ona e fai lo foi no fo inga ya wa le tūlanga o le wha lo ino le tātou watunu one of the thing e se lo fia ai i le tamaita i lea o lana ngana malana pronunciations o le taimi e tautala ai ma le tūlanga o le tauina ma le wha leoina o upu ma tūlanga whapena ia ai tutusa ma fu i manai nisi o tamaita i Samoa ia o suri lava o tui mavave manuia lo tūlai mai ia ai mo le nei afiafi tātou whanoi mai le sunga ia mau o no tūlanga o le pisi o le nei afiafi tau wha mai a fo i ngā luenga ia ai mo le nei afiafi o lua le tātou wase tolu o te whato whatu manuia tele tau rumanga o le nei afiafi tātou fiso o taipea soifua ia mo le nei taimi ia soifua li tara o ia asiata soifua Samoa soifua ma ia o le ua mai are mātou whatatanoanga ma le auso ia tui vasa bisa fo le fionga ia lupe matasila na onisi o tātou whaasisilanga le ni taimi ia i tūlanga fo i o le tātou au iei tātou proklame ia o le la vatu tātou whaasisilanga ia mo ila tau fo i whaasisilanga wale by the Pacific Finance Center Melbourne Seminar, a special invitation to Samoan current and prospective homeowners or investors and business alike. A few mai matala mai ao tūlanga umal na ia tātou wha moe moe lea so tō na ia so sumar whao se tema lua whelua se fulu ma le wha. Ia, whataunu le tā o le tolu address o le na ua tu ina ntuilunga. Ia, silisilane o tō umala vimiripone. Ia, te fu uma koe vidi mai sesia kia o na ua tu ina ntuilunga le tātou wha lau I loa lea. Tūlanga homeowners, home buyers, ia tūlanga I finance superannuations, ma ai mai se fo i o le tātou Kiwi Saver, I le au watuno le Kiwi Saver I nei. Ia anga I Ausitalia, and all these inquiries o le seminare leile te whaafisota iai. Ai me se fo le whatauina o se whale I nei po le whatauina I Ausitalia, vahenga uma whapena, le vālava Australia New Zealand, whaafisota I pe te awai I le seminare ua tu ina tulunga. O le si tātou whaasisilanga tu e whaamana tu tātou misiona lea ale kalesia ale sistek. Tu ina tula veilunga pe no tu sila mai iai e faia I aso ua atofa aso o lo ta uilunga aso sa aso valu which is on anafi ia fa solo tuaila I le aso lua le aso taiao le sita to misiona aso tofi ma le aso foraile na utu ina tu foilunga e mau fo ina I me alofa seleni ia mo ilantou ia e tele ana vala aulia e tu e au inatu le utu sila mai iai ia tau maftanga ua tau te popole le tūlanga o le ngā sesenga ia e ma au lava ia ile pa ia o le e kalesia ai o le whailaunga au tū sunga le whaafengainga na senior pastor Reverend Alaimona Willie Papu o le toe fe au ia o le nei foi I tu waso a fio atu matala atu au ia I le no whanga wata ua I Brisbane I Ausitalia. Tau se ilisa lau o loo ava noa pea lau mo tātou dinners, ia po corporate dinners, o le whaamana tuina o le whātou sanga, o le fast supporters, ia I Brisbane I Ausitalia, po le fast ainga I Ausitalia, o loo maua pea ava noa e whaatau wai sau lau tātou whilo iai. Io o te awai atu ai fo I le wha moe lea tātou whiloa iai a inga wo ma paanga fo I le tātou proklame le tau te iae maruporosia o le whau tau tua nā sau lau e te tongi ia e langolango ai le wha moe ma tātou whiloa iai e whaile rua I sereselenga mana tua mai fo o lea ua confirm le malanga mai o le fionga tamai tai pā le mia. That's for Victoria. Le sila maenga ia mo o I Queensland tātou I Queensland I Brisbane I Ausitalia e whaile tātou rua I sereselenga ia e wha so le tātou wha moe moe se seki Marikako graphics na tula ia leilung ia wana ingalo ia te outou le aso wha 5 o ki topa maka leila ukalenga ia matai ia wha ilo mai to lua suma lua le au malanga o kiki au mai umali le au malanga po le vanga wha upufai ia a whaia kele I whailoa ia ingisi ele o le ava no da wa leo le e feilo e fo ele ngato le fai pule o lo tu malo ia oni se fo yo wo mai la to e ma fai
ona e whailua inga o lo wa iaku pare mengi o sa whawhai mai tonu o le motafono. Ai o le ama wale ava no e pu e so wanta malulu au. E le wha moe moe lea Brisbane amata i lea so wha, 5 ono ai tau walunga i lea so malo lo lea so ngafua. O le uru ai vai aso o ke topa. Tatou me ila ia lea, ala o maua lau ia mo oe malu ainga. Ia sau tickets i le corporate dinner le na. O le isi la tātou so'o ai le vai aso e so'o ai lava po o le weekend o le anga fua. E se so'o mai ai le weekend lea. O le wha moe o Samoa Victoria Fast Supporters Galadina. Le tau te sila mai ai. Address o le taimi no fuanga me umala whapena e o le tau o le laulau. E a po le tau o le tickets e mawhai o na e whaafiso tai. Le fionga le tai fono ia le malu po o le tō wha ia i le whailau tusi tā puala. E no mera ua tā ua ilunga e le o toe tele ni laulau o tutoe. Wa ai oi e whaatuai. Ia nga e laku fua lea wha maasa saua o fika ma wha maaro losi solo o pepa ma e whai mea wha ali. Ana i tātou komiti. Ia antaru wailo whaata mala. Ai a maua lo lea vanoa. Ia. O le wha moe fo i o le wha sapora si nei nusila la tau. Le fo watu ina tu ilunga. Ia. O lo wha ai loa lava fo i o lo lava fo i le taimi. Ia a wā wha moe mo tātou i Aotearoa. Nei o tātou e tau walunga mai ai. Vai aso muli po le weekend whai u o November. Ia, se maua le tātou flyers le o na tu inatu fo ila ia le ilunga. Ai whaafiso tai ka tātou komiti o se aso le nei vai aso fo reili. O le maua i fo i se avanoa mar komiti lava fo i nei a tātou i au kilani. Ia, a wā fo i le whaalau teleina ma se update. Po koe koenka ko lau. Ia, po le ale tūlanga ua ta o tō mai iai. Ia, whaali lau lango. E sa o le tala o tātou. E fia mo last minute. Ia, o le last minute fo ina te toi apata hatu o tuai. Mana tua o wha moe umanei e tolu le wa vatulunga. Ia, manisi o wha moe nisi o supporters. E le tau liar ka ma fo ile e le ma whaina e haru to tonu tu salava pete ala tu e ke aru fia whaisau siwa Samoa. A ele i whaisau tickets. E le tau liar le tamana e le whaatangaina. A whaaptusa lava peke ala ko mara se furu wafe por se furu milionga. Ai a whaia le aisau lau to tonu ai na olo waru atu te alu e whaisau siwa Samoa e le o whaatangaina le mele na. E te tau o na whaisau tickets pe whaatausau lau. Ia, ona maua fo ile o le nā vanoa ia. Ia, e si vanga ngala wa e la kuala e whaakari se umar wha moe wo ma i whafora au malanga. Ia whato a tau tu lima le ina o iei o saufiso soani. Ia, e le te turunga. O nisi au tātou whaasisilanga. Ia, o whao na tau no mai fo i po whaasisilanga wha a wau. Ia, la fo i fo ngā whaatele. Se a leu, o le nei vanga o le viafi. O le tātou whaasoa matulanga umalava. Peo no whai atu. Ia, o manatu lava malangona. E le se mea la e whai mea i kai fua. E le fo se mea la ate i hei fua o whai fua ma e lau lova vale e fua ia pai mala whai. Le hai aua fua tātou te whai mea ita. O mea ta o constructive feedbacks. Ai le toi sui ai fua ni tūlanga. Tanga i ane ai o le tai tātou lima whaatasi le tātou wha mua me se fo. O le tau sala po le a whawhine o tūlei. Mai la sa ili e se tātou o wanoa. Se i tua le tātou video lea, titi apa uia te au le tātou video lea. Ia, marulua tu e le uso le tātou. E le video na, whao o mai nei le tātou kiki lava pa uia. Allow me 4 minutes. O le lui lea, le tangata lea ua tu ina maila na lui. Ia, tau alatu se tasi. O li i tau tala ma fia e fola longa fia maka ukia mai lunga o le a. O le ala iei le video lea, ai se i play atu. Ia awala ufa fonga maua. Ia ua makua true story le lui le watu ina mai. E le tasi ne o tamari i mai le loi lau mue Wellington. O se mai lau mai moa. Ia, se toi tau, se koe kau sekseki aku le, langa o le pia kau inside side le. Langa o le kau faa, kau upside inside out le tūlanga o le, ia, se toi tau mawhaiatu, ia le tātou talo whai. Ia. Le e alua whaasaida whaauta whamisa ia ala atoe pa uo pointi i le tūlanga le whainga le video rea.
ia la vai mai le vavau e o atu i le vavau i le to e au tala ina e se mae ia po oi lava se poto. Wa o pa ia. Mai lava i le tai sama o le tui manua se i pa ia feeling puli tuku na tau ilo oi malo. E tu maule e whaavavau. Tu lou au pa ia whaale atunuu. Au pa ia whaale malo. Ia mau pa ia whaale kalesia. O le a ta oto atu ai o te whaatulou. I le nganga whaaloalo. Ona ua sosopo le manu vale li fongatia. A tango seu o li se. O le taimine. Ua omanatu o le a whanatonu le malama mawili tonu le ithia maina. Ma o tautala i le pongai o loo. Uia mai o le Paul Kalame. O le tauta iae. Tawala i le Blue TV. Lau sunga antelu mowat. Wa o manatu. O te soli mai le Paul Kalame. Pa ia ma le mamalu a le pefa. E momoli atu ai lau nui i a te oe. Po lau peti. Wa pe a ma le masina. Talu ona. A watula ului, ma auta tali, a le nei lava e te le tali mai. O le ala ua, o manatu, a wa auta matua a tali tonu. O le e te, mai moa mai, a wa o oe. O le isis maka ngā sidi le iai. Il por kalame le nei al tauta iai. O la ulu ila antelu mo. Sau e whaise tā charity boxing match. Tā oe, tā tutu te tonu se mai. Ina whaile o le tā charity boxing match. O te manatu e whatau nuu i le masina o novema. Mai o te manatu e te taufu i ona whatau nuu i nei i au kilani. Ua o manatu i le tūlanga. Ona ua o te le manatu e whaatau oe antelu i lungo the social media. Ta tia ni o pa ia, mani o sa, mani o whaingata. A o le au talatano atu, wha social media. O le pā o le social media i le social media. Se e se lo le mawhauwhau. E se lo le mawhauwhau malo la lau so o le vā lea o le atu. O le whaapongai tonu lava le ngā. Antelu. O la ulu ili. Whapangai tonu alena. O lou le mawhauwhau. Ma lou la lau so o le vā lea o le atulu. Le lau au whai aku i ake oi. Malie mai e sau e whaisa ka a e. Ioi, ia peke i wha ua maa o isi ngau mea uoki whaasa o i konga. Ia, e o mea ta longa. E le wha pia e whaia ongi amangia, ia e wha pena o wha anga tama. A la ulu ili ngā lewa watu. Malie mai. Leo o whai aku. Whaise tā charity boxing match. A tonu e o atu i le teimilea. Ia po wa yesu mangisi o kurioso mai e auai. Ia ona whaate lea i lea o lea wha moi moi. Ai, o la ulu ili na ia te oe antelu, leo o te oto atu. Wa leo te mutino. O loo e maka mai. Il por kalameringe il tauta ia. Wa lau lava ngā masangi. O ele si maka ngā sidi le ia i tauta ia. Ma lo whalo al tele sa mo. So i fua mai manuia ngā luenga ma fuafuanga le nei aso. Ia mai se le nei vai aso atoa. Whaftai tele. Ia, o le nā, ki a misi a kia ua iso le tātou whaapitoa lea. Ding, ding, ding! Introducing from the blue corner, wearing a white trunk,
with a tank top. Wow. Okay, I'm all in. I'd love to be the commentator, one of the commentator. I'm all in. Consider me, lausunga mataras. Consider my manto mo te whaasara laua. Ma atau no fo fa mo moenga lea. Ia exclusive la valunga le Blue TV. Ia, le over 2 hour call. Ya faitalia mo to atuli le matou puli. A le wo fa iloa fa la wetele antu. E matua afa pefu ke lo fali. Oh, I am willing to be the lo fali. Ia. Ai ole wa mai le lu ilea. Ya. Tau totu o tau ia wala maka mai e sa ole le ska malo le ole maka mai le ilea. Ya na wa vatu le lu. Ya. A ole asa utali ya mana ya pole asa tali ole lu. Tau ru proklame le va le fefi. Ja, mangalo sera mangala foi foka vateli. E toi au vatu tai au ko screen na kai ka ko yo aso o male va ya sore nei se longa watali mai de rupo orela. Fato a umale tu ina tu lungo tato video le. La fa sera la ula va ya so fai so. Ngare le mai le tua. Iyo. A o punga ko ko ke lo fati. No winga e kuaile o ko orisi e kuaile o ko orisi urupo. Whatever nga mo e di mo orisi urupo. Let's get ready to rumble. Now fighting on the blue corner. Having no hair. Oh, actually both of them having no hair. Now I've got this mix up. La e mai ia ile of wai fusuna nuruli. E tosi pai pai. Io e bi tau fa lava pua mai lunga. La vale por kalame. Tato vela ila sa tau. Sei fua mai manuia.